It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. We'll check your time in a Simma Dubako, Abba Panope, no Siamo. I was young by ye cham wakwa the deal 106.9. Jumadia Tunidin send it as well, Obia deal 106.9. If it's Abrea, Copem said, and a pain on Krubabonum, yet in Kunyaso, the echoes were my Ghana, and ye Renafi, ye do Hunkobo. And I, you bubus from that was you know someone Fimpim me, you know. Any edunum. Well, today being Thursday, the 27th day of the month of November 2025. It's a beautiful Thursday morning. We should work with purpose, speak with grace, and walk with confidence. Your Thursday will shine. Work with purpose, speak with grace, and walk in confidence. Your Thursday will shine. And I pay a chamo akwa babiem. Together with my able team in Shiraba Kojo Samibi, executive producer DJ Marion, adhere to social media and so live on Facebook, live on YouTube. Oba and join and I feel for so to me I should be an anope medical catch what that said Jumadi, you know, Anidaso Wɔhɔ Obia and I pay what promote saying. One sorry, wake up, Wabwa, let's see you home. Na Kwejuma. Was so Kwejuma. So get prepared and go to work. Live on Facebook, live on YouTube for our message, you know, Fabra. Share link no nothing wofoforo bi so ntumi hwe bi ene anopai e wo deal 106.9 Lumba supernatural mineral water proud to be associated with the breakfast show anopai you demo live on Facebook medical catch what that wadama wo baswa no share link no am wofoforo bi so atumi ahwe bi ene anopai wo deal 106.9 can't get to see Lumba in supernatural mineral water always proud to be associated with the breakfast show. And I pay my member what promote to say bibi aboko de. But therefore, many aba me mame, me papa, wutie me and pay. And I pay ye ndin komo kakra. And koma me pesa me no bono. Me nkasa nche enwechi no na wode waseda ediaba. Abusua akamre kakra bi near their fee akwawiye akamre kakra bi na afi 2025 ye dia akwawiye na David tro nwum bi e was Psalm 35 David tro nwum bi e was Psalm 35 was say Ewrade wone wona wone me ham ne ham wone wona wone me konenkon Tripia si wana wa time no kwan. So echem ene nkatanimu na beboa me. Anapay. Minimo bibia wa ye osi akwan wo wabrabo mo. Wobi wono ma wonye ne hwe won koso nti wo tan wo. Tumi fa ka etu ho na mo. Edi wuchin. Sadie unkoso umpuntuo emme mumfama obi wono ma wotan enkoso a wo koso nti wotan woni wabusua awo a wawo nti adwuma papa bi a waye nti no send the time for no reason and pay Psalm 35 endi woni watanfo ntemasem wate abusua na pay me catch ro say enche na fi akwawiye afin kwawiye no now ye nkunimdifo awrade be konko ama wo minim de wone wo ko
Minim dia watete wo. Minim dia wafa ho tan. David twerɛ nwom bi. Adika catch or da. I was Psalm 35. Say Rade. Any 1 hour one year kon one wonko. 1 hour 1 year ham no one won ham. One trip here and see 1 hour time no kwan. One so a chem and in katanimu no me boying. A few me kwa we no Nyankopɔn won wow. Dia be yare Nyankopɔn won pengu fama. Dia be nim guase Nyankopɔn won pengu fama. Dia be ya aban ma ne Nyankopɔn won pengu fama. Rade ntwa watamfo ka. Send you won dwumatie. Rade mo ho ban. Woni wabusua nyina won mo ho ban. Woni mo fra nyina won mo ho ban. Adominity. Amen. 16 minutes after 6 a.m. here. Good morning, dear from Hitman. From Bra Kwabena, Marching. Anidaso Wɔhɔ Obia. Wake up, Ghana. It's a brand new day. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Mama entry, no down. Mama entry, no yeah. Mama entry, ratita. We ain't namio. Erade, what you wanting, what Minutes after 6 a.m. here. And it's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Joining you live on Facebook, live on the YouTube channel. Link it up. For Fufuro be soon to me. Abrasu ya den Nyankopɔn se. Oye kokroko. Juda mujata. Dia ba soro ba asase. Papo kese. Ohome nkɔ home gu yemum. Ya ba yo krati asefo.
Anapa ya tinkomo moja diye mwa frusania. Ya kase papa ya da wase. Bantri bua nyanko ya da wase. Emi mu frane mawu. Eya diye frane urade. Papa ya da wase anapa yi. So would then yanko pass 059340 6565 0534 050199. Hello, good morning. Bra. Yes, sir. Me bache for saying. Bra, good morning. Oh. Sa kwadi anope wa pom to say. Me nyame adome hu ye o na so e. Nyame adome hu ye papa. Bra ye ni omo eni e kuno. Yankopon ni ombeku. No cre. Omo eni omo e beham no Yankopon ni ombeham. No cre. Yankopon shirawo. Won kuran sha de abmayen. Yo anope me de nyame ase. E ma me sofo pani. Honorable Bishop Dr. Richard Doche Jeron Ahiagbede Adonai International Ministry for Papa Bakope Obia ni Obium Oyeja Bakope if you o mechia mabusua for me yede ne memba Yankopon hira o onto omo nkwanam if you o mechia jila Yankopon hira jira de nyame asema na bra bopa ena mriku a metene nka che Yankopon hira no right de nyame asema na bra bon ma ti sa kwadi me da say good morning. Bakuba na po me morning. Me pacho me hu ye pa for saying. Odo ni isle go no. Ana pay ye na Yankopon say. Ana pa ye da nyame ati bebre. Bakuba ya satu kan biom. Nsem bia o de breye no ye de siade. Okay. Nsa na pa nyame hira o. Amen. Nsi obi bia na pa we. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Wo ba ya jiwa magi. Unsa nan so ya mekra na da. Minimpa. Ya one ya afo. Uri. Ya me de yan kwache yen. No correct. Ano pe ye da rade ase won e bambo na ne beso pa wo hwe yen. Ye da ye. Da ya horo aye sun ye. Be dia ye kra kwa na nam ye. Na rade asanji ya bankom. Anya ne ye bre se mu ahome nkwahome ye boye mu a. Na ya se dani aye ji na ye de mano. Ye sorry yen so awrade abie ne han fefe de ato yen so enframa ye humi ya nto yen tua ode acha yen kwa me ne mema nanom ye kasa awrade ye dawase Hitman onso ne wabusua de awrade asemamo Amen. amene na busua ye de awrade asemamo kofi ne na busua ye de awrade asemamo DLFM abusua kasia ya dombi ye de awrade asemamo nyinara Erade ma defini mu fi banya sumudie wa erade mu erade me enti atenkamponi biara omo mo nyina ho ban no nsa bofo a wontiri mu ye den no nhwe mokra na mo honhom so a mo hore masem o my Ghana mu mofra emu youth emu mpanefo erade mo bibia ho ban tutu na na mo sisi yie emofra ekosku ye do wo nyina no Yesu Kristo boja ni mu abambo ne nye kase wo mo nso nyame a wo yo domfo ne mo prohumfo agya no on sane measure my Ghana no mine and fan into my pensra ya dana say adumti amen Good morning. Hitman. Me bache for saying. Hitman bache family me kasa pia friend town. Lizzie ana pay ye na Yankopon say. Hitman no pay ni David Bayadin. Ye kra be shire awrade. Ama ye mu ade nyina shire ne din konfon. If se won mo de me no mi no ye mfom so ne ye mra to de che ye. Senye Krista nka no pa ye ntisa de ye tie yeda na se e wone bambo ne nseso papa odo kasia wodan na di abibia kire ye bra ye da ti se awufo no ye soro ye no ba tampa ne nse kura ye mu anaju da su mu nyina wanya ya mmaso ne atamfo ne fiefo pe Hitman ko mo pe ye nsen ye o na so awrade hu ye mobbo anopa wa kan ya ka tatefo ho of first 11 mi no mi no ye ka ho yeda na se ye nsem fata e ye awrade adom ne ho mobro yeda na se e wone bambo ne nse papa mi da awrade asema Eric ne ne yire Richmond ne yire mi da awrade asema wasi Medina mi da awrade asema 49 nana mi ne mi fie mi ne me mma mi ne mabusia sante mi branto ne ne yire mi da awrade asema busia sante nyina sa no pai yente wo haw ne muso ni asan bia e wo Kristo dim na dum nti amen. Good morning. Good morning, Daddy. Auntie comfort na pay what pom to say. Mpacho ademo na motu e. Nyame adom ye hu ye papa ye na nyame ase. Ya no pay. So what is I know so akeye. Me da Kristo ase. O na dom bebe o di dom ye. Deni na. O my bill.
na so mo kwenti o ma de party e that say e ma me ma no nyina nkwa me nana ene ma asafo mo ene mo amwo stadium ho nyame ka mo ho no mama ho den awo no yesu amen. Amen. 0593405650534050 no pay ye den yankopon se ye tinkwamu moje di emu afusan na techoma da bodwema anapay ye da papa ya se. Good morning. Good morning, Baba. Me pa cho Mrs. Mintano pe wapom to say. Baba no pe me ho ye pa sound so ho ye. Nyame ado me ho ye pa. Baba no pe den ye de be share ade anem won ye wa ya mai. Ano pe ye techoma da bodwuma je di emu afusan ye ne ye ma. Efi asunzie bokobokoboko chese boni bie ni wa kan ye. Enka ye yensan fata. Yensan fata na so rade aboye ho ban ahwe yenso. Ame na no Peter Chamada bojumo je di emu afusa na yasam ne se asedan kan ni din onko so mo ye ne ebusia ho ban efifie pie efiko ne efiba ono ye ono Awurade ehia de ma ye yenim ye so hwe Awurade hwe ye so no fa ye nko no fa ye mra ye ma ko school ye de omo hwe ono Awurade nsa mo ban ye refi ye ho se ye be de ono Awurade asopra na DLFM ntino ye be ka ya de Awurade as deni den na mbe ka ye Bakobra. Ano pe nyame onhira. Amen. Nyame nkoso nhira. Onfa ni gya nkoso ntwia wano. Deni den nyina no nsem a ono Awurade besiesie a e befiri wano bepie no ensesa afofra brabo. Awurade nkoso nka ho fi ko na ofi ba. Mo amwo studio ho nyina obia na nkwa hye ono Awurade nsa. Ombo obia ho ban obi ombeduru ye. Omo abedu Awurade mbo obia ho ban. No siesie mu nyina Famunye adwuma nso ono Kristo ni din enyonyam ewo Yesu dim. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Bra. Gwagwa no pe wapom to say. Bra nyame ado me ho ye na mpato ho nso e. Nyame ado me nso me ho ye papa. Ye de nyame ase. Bra edin kan no ene e Thursday. Ene Thursday no na owo me ya mo akwa ahenkan Madina Abbas. Ene eye ni so di ntime we hye me mame all the way asante be kwai me we hye ne happy so di. Bra me de nyame ase e de ma wo nkwa. Me de nyame ase e de ma deal abusuaku no. Sebi ahomache sorry bra anye yize wo. Ahomache sorry anye yize enso nyame ka mo ho e ma mutimi so ne betoto no ma e ma ye yetimi frɛ radio so ma mansan ti yenka e nyame adom. E to so bi me chia titalize me chia sa akode mechia Jakubu Sayaw Jakubu mechiano abusia piala otie DLFM nyame enka ne ho right emranti a yesiso a ye bobra e wo Ghana yankopon onka ye woni wontie ye mpaibo bra drivers November December ye best drivers omunya hweyi no momfa ye nko emfa ye mra yanko carbon team. Right. Kwa kumi da asiana pe. Good morning. Ajio. Asante zonga no pe wapom to say. Osusu hiya sa fiwa na dawro ma chu kai die. Bibia ye. Ye na nyanko passe. Ayo. Kami force sabre. Na me na me ye. Bibia frame say. Bibia etipa wa chi sabra. Na ya sida ye me kanfo e de ma asaf Yehua. Tidiame Ghana nyakopon Ghana bofo pa aye nkaudi o na se kaudi eja. Amen. Amen. Asante zongo. Good morning. Good morning, mini akwabna. Me pacho mini akwabna no pe wapom to say. Ofu do hien muja adinji. Wona na na pete muska ko ta kokko. Akoko miniska akutu. Wo me chi. So me bi da miniska ko ta kokko. Etwa bi muja no ba ya gidi amame. Ti muja no na maye me ya tipi. Wo mo mini yakon ye hu mo. Wo susu na chaye. So bi dia na bo kwa chi. So wo tu mo to menem. Ye wo no bia ka wo hu no. Na so na do ara kwa. Wonam fofu mo kuma ye mi bi. Enu tini abdempon oso enkunim. Sai yankopon na no pe Ghana. Na wo me wa se na de ben so afa kuma so. We say Genesis chapter 35 for na akakwan tia bi. To say when tia na kan ye 2026 ye be say amafo. O me fi on si do bonnet for no na. Right. Or show mo opinion no tem the product 416 can wona.
kɔpem so bi pam ne so mo jani ti ɔmo kun ti aye dia e be Kristo afi on kon so da na fi e be Kristo opumpun ne da na fi so nam no to me so bi Yesu Kristo ya gidi man na kon so Kristo e dia sha kon sa plan bi develop ya kompai on so ntina ni che no ahwe so na de pa bi tie bi wa ye na ye ne na afi ama no no doba Yesu Kristo na aso ne ti. Amen. Good morning. Good morning. Me pa jo me hu ye pa e for say. The family area mama me create pam. Area mama na pay na Nyankopon ase. Ana pay so me da che dia po Nyankopon ase. Se why adom e ma di papa san chie bi. Na ma no pay so asema o de bae no e mi masem. Nyankopon on shirawo. Amen. Nyankopon onye okasiye. Amen. Ano pay mi mi fiefo nyina hye Erade nsa. Sanso na me de masafo apostolic asafo nyina hye Erade nsa. Me ka che Erade se ombo ye ho ban se ne wa boy ho ban ma adipa chinye. Ombo ye ho ban sa. Sanso na me tu yire eno ma eni wankasa mu evangelist le tu hye Erade nsa. Nyankopon onye okasiye. Non pejao na da no pebia no unya de passe febreye Nyankopon oshira Nyankopon nya okasiye. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa che for saying. Pacho mi dide me ka safi come to 25. Ana pay na Nyankopon ase. Ani pay de nyame asi bebre wasaye na ade mu dim. Ani pay de na se ye huni ye yenka ye beka ni se ye de na se. Ana pay we every second ye da na see. Ba kobra. Ana pay tell na me nua be make sa o. Sa amachi sorry ni die. Eti ni ye be kan se Nyankopon ye da na see. E ma woni onkofo mo ba studio ho. Ta mo sorry mo ati mo pa. Nyankopon bo mo ba na ode mo ba ye da na see bebre. Amen. Ana pay ye da na see mame mame. Me mame ni ye peni ye friend no ni di ye Dora Kwenu. But people know ye sister me bra odi mechi no bobo your friend the answer and so your Thursday born and then so day radin kano ho ni mobo me denya mi asema ne kra so that's ye nya that's tiase and the pay denya mi asema president Mahama and ne ma me denya mi asema o man kana enkwala Brakobra, Missy Car, some day, yes, some when young de Roma, Martin, yeah, that's a papa. Good morning. Good morning. Man, drinking on a pay and then Yankopon say. The Koshua at the Official for Yankopon. The share a few yassi in Kakra, and the pay at Yasia minimum ma, and my kana to come on a player practically a yasida. And I'm the ma ukredia Yankopon. A share minimum Oma Yahu and Martin. Mamina Yamiasi and Pamma Soko Penny, Pastor Emmanuel ITV, a Pentecost software, or no, my district pastor, I was home. And no, everyone, and not Bafu Yanko, a year of Hine, I was home a year of Wadaka, and a painana, Michelle Bibri, men tempera, Macron. Okay. Me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che frozen. Pa cha Dixon Badaku, Kwekuji group and Casefield Eastern region. Ano pay na Nyankopon say. That's it. Adomia Konya Oriamami. Ano pay so me da twedi empomba say yadom. The term sa peje mu pumi mu aske se rade medana si e me wi asema ni o mangana o mampene na abuafo ni nyina medana si e ma me ma no sia gba tia bia eburi na ode tia afebo eburi ene na oto no bo yankwasi eburi any DLFM adwumayɛfo nyina Hitman na sami bi mu nyina mo kan. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Asante man ni akamedika. Me pa cho ma me nti wa no pe. No pe Benjamin ase. Se wa ma yan campaign ngi gina na so. Tamle ya rush bi wow ya de ne kokolebu. Nti na nyamia ya madum na de patch mi na ba sambe gina madwuma mu bi mdi a asida ya nyame de nko a Hitman me da se. Me da se. Good morning. Hitman. Yes sir, me pa cho for saying. What's the yabo call there? Nyamia do me hu ye pa ye ne Nyankopon ase. Hitman, me da se dem otu fo Nyankopon. Mo therefore hene, bambo hene. O Nyankopon ni tumi su cha obontam no. E Nyankopon no. En me dia se da ma no.
So I give me a free musu and quenchia, but you yare or how amani and such. I know how we are. But then I say, Edema is New Town. But then I say, Edema Antimele, Japan ethic. But then I say, Edema Dola, Christian Village. But then I say, Edema Christi, Santo. But then I say, Edema Oba Papavi, Mabena, Foriwa, or Medina Estate. And then I say, Edema Mama, Seribuchi, Majo. But then I say, Edema Mama Cassandra. Nyame enshira odoburuni eno onye nekesie na bushani nyina we na there what amen. Amen. Good morning. Good morning, Governor. Me ba che fro say. Asama bushani. We you be value for you. Ye na nyankopon ase. Governor de nyame ase. O bambo ne hweso pa. E bia o hwe ye na bushia. O hwe ye so a o ma ye ho ma asem. E bia wo de yakode ye bandisa no pe so asori won kwamu ahodin mu. Na say tiasia eni ya busua di obusua e kasa se dan kanyame anope amen amen ya da se wonso watumi afra no 0593406565 0534050199 join you live on Facebook bana do comment ato ho what was said ato ho na fi ajebre akenkan ni nyina e dia ma piaga no pe was we thank God for being alive this morning. Thank you Hitman. Priscilla said in the message about was what Nyankopon say watching live from Osu Nana Day Kofi Akono or say Hitman good morning Nyankopon inshallah papa Agnes obino word in the message about was good morning amen Hayford efum was bra kwabna mache we heard you made in live all the way from Dansoman. Linda Mensah was good morning we thank God. Theresa good morning Hitman, God has done it again oh Nyankopon aseda enkwa amen. Dora Yaje in the message about no pay. Say good morning. How you doing? I thank God for my life today. And today is my soul day. Watching live from Christian Village, Achimota. And Odifra, what they buy. Also join you live on Facebook, DLFM 106.9 on Facebook. Jenna Sawa, I say I hope all is well. PSC Kwabena. I thank God for the gift of life today. Amen and amen. Richard Aher. I say good morning, Hitman. Yesterday is gone, another brand new day has come. We should rejoice and be glad in the DJ Ghana man. And so message up what yaba and open here. If I cause the baby and one answer me and Sabi. I said that bread here. Then Uncle Pass say hello, good morning. Good morning, sir. Me of an opay and then Uncle Pass say. So I'm at the Pebiachi. Maybe I will be Biara P. Acopen and Nebian. Rather than finding court no Palamrasun game. Amen. Amen. Off I out. 106.9. 38 minutes after 6 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning, Hitman. Me patche Froze. Ma Cassandra ne New York. You mama na pay na Nyankopon say. Oh, I no pay me the radiasi. Fitina no na me see enua ba ko yare da Kufodia government hospital. Nyame adom. Nyankopon yi na ma wa befie no wanya ne nkwa asida enkasa fi ho edin da. Me the radiasi e di masechi na brabo. Me the radiasi di ma Josephine su abrabo Kofi Madamon City abrabo Asante Zongo any wasi ma brabo because radi asida kaudin da. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning, DJ. Breful man up what pomu to say. Nyamiado mboko na anso. Nyamiado me hu ya pa ye na Nyankopon ase. DJ Hitman offense so yeda otwedi ampo Nyankopon ase. Onu no boss ro bo asase. Eja obusukurukura ebuta no dokoso ekurukura ebuta. Hitman, amen nyame ubinto aso. Me da say. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Me pa chwa no pe what pomu to say. Yo, Hitman. Ye na Nyankopon ase. E fro say. Atemi piano. Because I fit my new sound. Ye na Nyankopon ase no pe. No, I you after me people died through accident, sickness. But me and you, we are still alive. This morning too, I thank God for the life of me, madam.
Mr. Mama, it was the Manisa market. And I mean, it was Damshi shoe, it was the Manisa market. Let me family member, amen. Amen. Me that's a piano. I was a honey yesterday at the museum. Yankupon 110, I said that. I bet you free fear your quadrumane. Also, quite a taban up. One for you could do. Then I got to one my and talk. Then I got pedruma. You go interview. One my sanka juma ibi. Your banny be do fear. Because a papa, that was said. I don't need to. Amen. 41 after 6. Special good morning and come on, Madam Sarah Pamford. On the Bank of Ghana, I'll pay what Pomo to say. Adophobia would do one better than your mom. Happy birthday. Happy birthday and come on, Kwame and treat your birthday today. Happy birthday and come on, Angela Champon. I know your birthday. Happy birthday and come from out. I cry your boy, your birthday. Happy birthday going out to you. I do a happy birthday and come from out. Sally Mammy, I know your birthday. Happy birthday and come from out. Happy birthday and come on, Lord of no tribe. Lord of no tribe. I know your birthday. Happy birthday and come on, Lord. For baby, I would do better than that. I'm all happy birthday. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. For what crowd time was when I pay. What did you know about? First ever edition of the expanded
NDC Summit of Egypt is scheduled to kick off in Accra today. Now, leaders on both sides of Parliament are set to deliver their closing statement on the 2026 budget statement and economic policy, concluding the general debate phase. Now, the Bank of Ghana has projected inflation to drop to multi-year lows and has slashed its policy rate to 18%. The Electricity Company of Ghana, ACG, is conducting emergency maintenance works in the Central region today and may affect power supply in some areas. As I'm reading bro, major stories making headlines in the national dailies. www.dlfmonline.com. Anidaso Wɔhɔ. Baby, now,
Anapa mami Musa se watumi ano monsuo. Ansuo ya de ho hia papa. Anapa mami kan fu Lumba e supernatural mineral water fama. Lumba e supernatural mineral water. Jibadi bia wodi aponto bia woto. Program bia wo ye no. Wo hia nsuo na fe wodi amadofo bresua. Aye Lumba e supernatural mineral water. Lumba supernatural mineral water. It's pure in every form. You just got to grab. Our bottle here was sachet. Lumba supernatural mineral water. I would use you. Come up. 8 more minutes to hit up all the hour 7. Now from Lumba supernatural mineral water and penny for. That was 0555 27 4757. 0555 27 4757. Arapa insuraba kwadwo samibi. Wasi ade yo insuraba kwadwo samibi a wodi kan atena se mehwe na fe me ma no akwaba na fe no na anopai ko wakata ni nyina no won famra medical ka chode da ensem ni nyina wo DLFMonline.com wo ko won so a won so betumi akenkan ensem ni nyina bi wo ho na anopai sabe kwadwo samibi wasi ade yo anopai wapom te san. Yeah, yamia do me ho ye. Ye de Nyankopon ase. And it's good say anopa ye de ahyemu na moja edi emu afusane tachema eda bodwemu ye kase twedi ampon bentwe bo Nyankopon no ye da Nyankopon ase ene anopa na anopa ko wakrata no ni nyina ba and minim say wo de nyina ebretiefo. And how was your night? Your night no ko saying? Yamia do bibia na bibia boko. Uda yi pa. Yeah, sure. Ye de Nyankopon ase. Anopa na me ni atiefo edi nkomo. And nkomo ani ye bono. Na ye hwade bi kwadwo wonim sa kamera kakra bi na fi 2025 ye de akwa wiye a kamera kakra bi na fi ye de akwa wiye na David tworo anwom bi e wo Psalm 35 wo se awrade wone wona wone me ham no wone won ham wone wona wone me kuno ene won ko twepia wo si wona wo time no kwan so echem ene nkatanimu na beboa me kwadwo abraba ye bono obi wono ma what time for no reason obi wono ma won koso eye ne ya so wanya wade papa bi no sa nipa no eye ne ya so wanya adwuma papa bi a wo ye no sa nipa no eye ne ya sanopai ni ye hye ye hunkran ni ye kasa se rade ngina Psalm 35 edwuma David tworo ye Psalm 35 na fi wondi ye ne yatafo entemasem mfama yen anapai minim die wo bi famu but sa kamera kakra na fi akwa wiye awrade enko ye ko emfama yen trona mayate ase wo se wo betwe na tamfo ka sani wondwumate so kodwo weni nkoma anapai na ye ne atifo obo yeah me na waseda me fa na se manyankopon sa no penso wa hwe yen so na obo ye ho ban so kwanda ho ti ase na dum na humo bro na pay wa hwe yen so men so ye ka akrati asefo ho right na yen fa nchi akese menetiefo no na sede ye nyina yenim no twesem na ka se wo hu ntokwa akwa ono twede ampo Nyankopon nya de a obekun bi ede ama wo nti edu pempen so na wonya obi amfumso obi a na enipa soliti awa wodi ane se ja wo hu nyina hye Nyankopon kodwo woni obi wa adwuma mu kura wonya ne hwio mana nipa ne time for no reason esida enne nyina ka brabo no ho ka ho se edipa kura wanya atamfo a bra na wo bono nko anim atamfo boa enipa nka nko na brabo okay ade ba kwa wom no and saa ne mani nyina so Nyankopon kuto ne wo sutumi ye ka se menye obi ahwe no so ebi a adwuma wo ye wo ye na hi ompe wasem ne ade a fine eyono na asema de bia menye akwanya meka so pese utumi ko na obetumi tena kema na afi no watu kwan wo hunti no watu kwan so kwaji ekasai eno say me ni problem ba see so pese utumi ko edi otamfo so nkunima Bible say nye ne moja ne honam na nya ne ewiem ne honhom atumfo na nya ye kwa ye be nyina nya obi ane bedo ebi kura na nipa na otare ho pe otese krama ne somro enso no kura na mpe wase me ka brabo ye ka brabo no ho
enti wodi ne nyina ne say di kan na yepe wa awurade anem underline word ne say yepe wa awurade anem just be principled for wa kwan hye nyame nsa ma nyame hu abrabo a wo bo no mu ye wodi nukure wo bo obra ne ye ma ne so nyame ani a de wo se wo mpe wa asem no bible na kam ya te ase say de ono wo be kono no nyame ne be den ene ne be ko enti ade enti na wo mfa ho hye nyame nsa because one for one shanya mensa dia sa okun wo wa ho de ntumi nkode a osefo be de usunkunim okay intimity odi me ko aduro so na sa menu ni ase menye wo hwe a na me hyanyame ntabanyase a o hawo ne ye de ehia wo na abebregu bible no ma yete ase se won na mokwan ba akoso ba mo na mokwan kwan sonso ene bedwa na firi wanim sa na twerese mdeka enne ye won ma wo ma submit e de wo mo ho ahyanya mensa right enti yakọ aye be ne yenim se nya ya ni moja ene honam na nyemo ene huhum ne wiem atumfo no wo de ne se fa ho hye nyame nsa yi bo wo bra ne se be so afata nyame ani wotumi ye ne sa de a de bia nyame ho bambo ne beben enti osefo no soro wo so a obe de obetumi aye nanso enam se wo ne nyame na ekunti no obi anso ni ho no ma wotumi ne nyame akon de ne sunkunim da enti wo papa ne twede amponyankopon a woni hawo wo daada emumade ba ko a den ne se obetumi ama ho kwan ma nyame abemu no eno na ye the most important obi obo ne bra bia obo ne bra yi na o ma nyame ba bra bra ko bra unsura tamfo that is the secret of our life no yeah wo de opa betumi tukwan mimi ni obi a ye de na kwa aduru so a emra nipa no konfo no efre nipa na kra no na nipa na da na bo aba ne melonim waka kire ne se krache se wanya ya obi waja nipa na ode na ba no yeah many men be din komo that's what he told me you catch on yes na very I mean fortunate na nipa na oye konfo na damfo ne sa ma no ma ne onkom abosom so but no oye sofo oye obi a ne nyame somfo ni agro enya mpaebo anko asem o bebre na ya kristofo ma wadwen se mpaebo eni si watamfo kwan ade ba ko a kojo yen ka se mpaebo nye isi mpaebo ye pa ne mum ade ba ko pa etimi ma osefo nya ho kwan eni abrabotene ne se wotene wo ye de so awurade ani wa bra boda kwan ma nyankopon benwa bra ko bra pe mompaye otamfo ntumi nya wo hweda what they say se be bo dankra nim ye ntumi nwo obetumi abom mpaye aye de obeye nyina ba to ba fi na dinsem hu na mpaye bo no it doesn't go anywhere okay yeah be kai dan de mo bom mpaye ne ade na pesia huhum so mpaye bo na nyankopon ma obofo market free so sane ye be pam atamfo no mpaye bo no duru soro it has you say mpaye bo ne de obetumi abo but enko ade ba ko pe ma mpaye bo du nyame anim eye tene ne abrabo de yese ma anya ne ma anye ha mfa ha nyame o ye principled god nti wo de opa de ma kan hye ne nso wo hye ase ye bom pa ye ne wo hye aso koda antwa mountain so bom pa ye boy be pem ne results na wanya ne wo yemfa you won't get it because wa brabo ne ntene wanyame anim nti wo peni ye di a jai esoro hoko mese sa wo pese wudi osefo so kunu bo bra ko wani ma wo de opa jai asofo na se chinchini na hye ase ye se wo ankasa na wa brabo no wo totu ne ma yi wo sesa wa brabo wo hye ase ye bobra pa wo di nukure enwi obi ade enkodu nyonko dansi kurum ye nyina di nko wo nyonko ho tenase na bobra ne yie na hwe ade se wo hu nsachira brabo no mu ana enye ne nyina na ye mpaibo tie ye boss ne ye submit ya bra ko bra I'm telling you wo de osefo pomfo ntu kwan ko hye he still we pie enti ye bom pa ye se nyankopon kwaso amaye yokuduro honhom na ye nkwaso ammo ye bra ne yie se ade a wo de obi de ye we nya wo de mfa nya onyonko do onyonko se wo ho wo hye ase tutututu sa na mo na behunu se fia brabo na besesa enya afi no osofo de ne se begu su kransa do edu ba bi a nyamo nkonkron ewo enipa ne besusu ne bi nyankopon de na don na hu I mean na asem no dumi bi nom o de tumi ema asofo ne bi but se osofo bompa yempo mawo na wa brabo no nso yamia na bra ko bra ye kwa enya adwuma oh yes hwa so ema dodo ne mema dodo mo kwa aso de ma ye bo mo deliverance so na wotwi bi esan bo mo deliverance bi o adentra ene obekọ ya den satu so obekọ ne chi obetofom obeso the next week obesan akotofom bi o adentra adekro ne nkoda because abrabo no ai bibia wo ho ofra so dem wa na den ofiki na tanyu mensa wo kai atiase se wo ka sa anwom no yeah sanetie edu sande ase nyina na ye ko chechi sanso na edu amutu special adan ye nyina na ye dibom enti esa ba de o ma no ho kwan na do ade ba mu ne de bra kobra obi pomfa nkɔhye fom obeba nyini pa nyina na ye kutia wo no obi wo ho a wo ye wadwen so beso de tia na wahwe ni ya obewu agya no saa na nyame aye obi enti ye besre so de obi nam nuru so a wanya daje ekokon atie obi a
You know, said the okwa and nipa no so say obi na eya wosa will you be happy? These are the questions that you need to ask yourself. Bet say be ya obi be so re tia unti no fa ho hya nyame say me me hu abrabo no nyame be mu a obe ko a ba oboa enkwese we wo chia me kwa me to nwum me pese wo tie kakra bi wo say minti na one me nam abosom so a ene dutu sanse mitu a me fa fom me nam so nko a Obia se mempe you be ye mempe you be mpe me dwene ma brabo me dwene ma krabo me tene ma rense mo nwene me honse mo adane me bronsa mo bo me trimda mo re me se tringa ma brene watinta mo pe wo hye wo twen ma hye ase wo bre wo che wo mpe so beti ase se me hyase nyene ye tum me yade ma chade me kese ye free your body wo dum me ya fe kwa na me hiti wo dum me ya fe kwa na me hiti wo sum me wa na opimpi wachi wo kum me dwuma dia Wonsu yenina ne seme din kubo Tinu asiri wano na weni asini syo Beso riano panga meni asini syo Ubese wakwa bwana utumi tuo Ufame mwengu fo ubri wukro Enti wumpe mi flow mi jimi do na sha Enti weye tutu kwa job Wase utuni tuwa Wase wakwa bwa Nsembi okaka wa nyumeno Rerese no Okay, simple na so no no me forward here. On sorry ntia on kuntia. Enti se wabra bonnet na we pa. What is center crab one, what is abo akode utu a ukowiem obekwa obeya enkusiaga. Enti ni nyina ne se ade ba kopa bi tu. Ubechi mu be wan emfa. Oh, emfa. Wo de ne se yepe. That is the only secret of our life no. Utumi yepe we brade anim. Na o manyame hu na brabo no mu a. Asa wo de senior man pa wanya de obeye bia enkusi hwe enkusi aga yemu bebre se de yakoje jaman fo so montata en se ya brabo bebre yemu bebre ba ni na wunim ntra obi de wakoja dada se ye hwe ne yempa prechire ma se be brabo no kure nkoye ni ade but enipa nya nyankopon nipa onya nyame debi de nyame ka bible ne se nyankopon wagina tuo ene begina enipa susu obopoto ho ba se nyame ewo mu a ene gina sa nyankopon ni se gina turu ma entimi nyina nti wo dia ne se wo dia bo homodin bia na botre ne abrabo fa brabo ne sha nyame nsa enye mpa botintin abesora ha machi aboma ho atin fifira idida ma potemu ofo nyina te wonka ho ehunu se woni mpa ebo rachi jai enkusi aga bobra ni ye nyame bi hu mo bono se for de wo kwa ono abe dia dance so ko try na so amfa major stories making headlines in the national dailies ensure about what you same be and pay and curating na your crowd on all the top stories kwa you ubre ni Ghana 40 Enquires Black Obra mena se na yemfa nkyere na se eme yetifo no na no pay ku krata hodo ni nyina aba emontene so na ensem na odi aba ne de nyasem kuma kra na yeto yebo ase na nyama Ghana fo ehun sem hodo a ekoso ewo mayi mu na yenhya ase emfiri okunni daily graphic ku krata no eden nsem nam na odi osoafo no anase openipa no da o my Ghana yesika kra bia kubatan ano mekire Bank of Ghana governor the den Eddie Johnson esiama pandit pepe ni poni da hanu musi ni wichirim sem interest rate no onoma wo modia to go down interest rate to go down no chimse Bank of Ghana cut policy rate
to 18%. Bring back 14-day treasury bill. Nti make say die ayade a interest rate no empenifo egusu yen shepa fa won se be betumi aboa na mo amodem sika koguru sika kwa bia hodo no emfaso etumi abaso de amamu sanso na Parliament repeals COVID-19 Recovery Act. And to make a say, dear, and Penifua Jet to Mrs. dear COVID-19 Recovery Act, no, Penifua year for honor. Baby, Jomu year for okra to a sea crameja. Bibia to me a concan at a mayen. Na China mano aye crado, so me to me abo or my Ghana, and puntu etimi aba or mem to a masadam, edema or my Ghana ni China. And or in some way, Eddie Atuja so bebo pa mo mo yet me acquire my master a tank and or in some way by a cat fight so do me and sa what the daily graphic and a day and semi a day about a mountain assume. Yen free daily graphic workrat and na yen queer ni man. Yen mu daily guide workrat and pay a den some pina and about a mountain swam. Na Ninani say, workrat and a summer so power in Hanamono. No ye. Court order sparks crash over Pandai seat. Etimika sana na ebetu jwa ewa Tamale High Court to say Pandai mashibe jwane Matthew Nyindam aba omoto ye no nema bi ekọ so a in fact entwaye ba akokra entwaye kra ntino ekoye nsempi na ne no na make say no court ne share say oma eye oman Ghana so ehwe abato so onye nhyehyɛ na ne fo makon aduasa entem mekire 30 days no beye bosome baako womonya ahoboa emfa nhyehyɛ foforo ngwa kwam na Pandai mahibedwa konwa no wonom enkoto abana foforo frisa baba akon moto ye ewo emfimpi mienu ene edunu enemu no kyesemu entimi na honom fan ye ne hunumu anko ho ema yesenwiemu bi konsunti no sede ye koye no entwaye ntiaba no empinifo sankosi ginaye foforo bio na wonom enkoto aba na yehu ba bi asusan ede bodo hono beto amekese no eyade adom kuma no ne efi mahibedwa de ma de hia wonom ewo Pandai me wofa se Matthew Nyindam ede nkrata akwadan court say or the stay of execution dia toso interlocutory injunction or dia kokoto so se dabi wonom mpene for now ne de omoso kokoto foforo se court enka bi na asem we de in fact epantoma emu ya se wonom ato abapa me bibia da ho fan a NDC amanyoko iba ye peso mu chinchim edom kuma ne nsagegi wo mutumi nyina na sebe yanya ne sa unya tumi a fa ya depa efensi sunia tom de akokot ne semu ne ndo da mahye bedwom ko pai seat ha enya sem kuma na eye Nelson Roxon dafia makpo papai endro kom say ade wo mahye bedwom one Alexander afenyo marking domko mahye bedwom wono mpa no deni ono kura nso eye ade hye mo wo efutu wono mahye bedwani ena Alexander afenyo marking chirim say wo hwe anamontu a court ne tu na wede omo ye bibi ede ahye wono pay masters enemunyam efiri say o chiremu a wo hwe anamontu a Ghana mampani John Dramani Mahama ene endi semanyoko iba ye dwuma mu die nyina de say womo do womo nsa aka woma Ghana atemu nsensemti no womo afa nipa hodo a wonom ye NDC fu akotena troma Ghana atemu adwane so a kire say womo ye nema bia betumi aso aban ni se be yombe koso asom omen na wonom didi amen na nipa hodo aka womo ni aban na afa no obekon etia wonom tie nya nwanwa da nanso we die womo mpene wombetwe ne tan makora pai firi se sebe aba moto e bibia tedi ma se homba monse bibia ko din ma abaye omkoto ye ni se hunu mu ba mu nti e ba ne sen ne endi se menyo kwanya atumi no kakra dom kuma nya yi omonka se omagye di atum nanso de bia da mogibi won pese mo fa kuntuna se na ba konso so aka ho no mo so mo kwaji firi mo nsem na ekoda ne mighty 86 ene de empene ne empene kina tene ho sensem no so ko akratai ede aba na yanko ya nem na yanko pie mu ewo chronicle di chronicle kwakata na dia ba na wochirim say Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia akane Ghana mampeni ebedi akira ono kura sikotu ekobadi akopre Franka Tubre ewo MPP amanyoko ni diman ko akopọ mampeni akonwa nanso fofie antoata na wadwade abamu a abato no kwewe ni wadi nkugu poto wo mewa mekesi aboa wo so no na mekesi otinwure mu a owe hanhan saa wafiri nipam na enka ne chirim say Dr. Mahmudu Bawumia entoa wobo say enkopọ ya adoma MPP amanyoko mka biewom ekwa akoto aba ewo opepombo suma ibekwa kwhye mu wo mfimpimi no ene eduno ensiemu deda itwato okra de sabako mu no hwe ne musu betumedi ku nanso mekese de wo kiremu a wa body awura mu ewo branda champion ono so etu franka de bi
aka ne oswafo no hwe mangana yekuaye ene emu no baye onsensem so mekire former agriculture minister Brian Champon wabawuram e wono ankasa na kachi ono a ne backyard na Dr. Manuba Umia etime akunya achitafo hodom a enya semkuma kranto mu chirim so Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia sade ntoabone kone de nyamenum de kuni papai no amanfo bona baso pass wanhwe ni ya na watumi atumi adinkunim so nkokora ehonsem no na delegate form wa sentiment wo mo mbenya kwanya akosigina ye ede ama MPP amanyoku no na nkura bata wa sentiment katafa tosumie ene miensa ewo daily eye the chronicle kwakata no ebo amane no pay say Edichum will increase Ashanti votes delegate into we dey make say na mu kirem sem aka ne oswafo no na hwe oman Ghana yehumesua so no kura nso ye mahye de ma de hia wanom ewo bosomtwe ye no minyamfo doctor osei yaw edichum na delegate for ni kirem say siyankopo ya adom na say MPP amanyokuo no emu mpanimfo mo ka bi mo benya kwanya akwakoto aba kwasibo ni beka ne say delegate moto aba na mana muni hawo sadi etie bia MPP amanyokuo no betumi adinkunim wo mfimpi mienu ene edonu nwotwe abatumi firi say Dr. Edichum edinkunim pe na obeye Frank Atunia asantiment maba no ebekosoro pa na Obia nim say MPP amanyokuo no wono mfuruma ehya asantiment me honom ene ye atena ye kase pa de ma amanyokuo nti yankopɔ ye adom ne honom nso vote no kosoro a sadi etie bia no mfimpi mienu ene edonu nwotwe abato no MPP osono be firi nwuram abafie akwaji Ghana konwa kese ne atena so ne yedi kiniye akwa kotumram sebe ya osono benya aduane papa atumi adi no wasan abeso momanyi bi no mu kiremu a ne nyina abesi ebeba mu dia monto aba no emfama Dr. Brian baby we doctor oseya edutwum ono pe ne bitumi abo ende so maka ande motoma wo ma wanhwe a na mabere gukwa yenyina mu ewode Ghanaian Times ko kata ne de bia ba na odo oswafo no na ohwe oman Ghana humasua so ne foni abeto hanom mekire oniminyamfo Haruna Idris mfoni da anum sen ko kata ba mane sem get fund to allocate 65 million Ghana cedis as a lifeline for 9,000 special needs students minister Kratafeta so dumie no ewo the Ghanaian Times ebo amane sem oswafo ohwe oman Ghana humasua so ekirema make say no get fund eye foto a aso ehwe humasua so ebo na obetumi disika botene 65 million Ghana cedis ebesi wonom ede abo nipa omo hia mo pa chichirimo mo didem no bi watumi se we die onimade pa obo no homode nanso ni kamafo ebi ni fie tumi se nipa we die je se wodidem womba be body disika we die si wonom abo masabi oni bi asem enyem bo wo manyim ombeka emare man nipa bi a omo bo homa pa o madwene ye adwuma nimade papa omo tesburo foti se eku nanso efie nye wodidem omriske beboa na sa de hye no so omanya tumanya kwanya na wonom akosukus ahodo akosua pone ade nyina momanyi so sebe amammo ayebu no yenyi obi amfansi nchen no bia etumi enya mfaso ewo man Ghana ehomasua emu na parliament scraps COVID-19 levy den krab to je chirin se mekese de ya mahye bedwafo akwa asesena akwa je atum se eye COVID-19 besan wiase amanse nyina komekoye kodi wo ba kopa na wiase amanse nyina di na yawo no eka ho bi ma bandada no edeto so efiri se aba ne bo ka bebre na yenum so firi eyisu anyinam kane a yentua kane ade a wo mayima ne mpenifo chichie nuane we manfo didi peche kurim ne no ena aban ehwe ka ba ye nwum egu ne ade aban tumi bo aye kope bosia de hihihie mu no ode to bi de ba na be ye COVID-19 levy ni ade a se obi antua bi na ho kira ye ko mu no ye mmomode amfanche tete ya kaso bia ne no na aban be ye kirim se COVID na kwada dada enti ye ko ye ne be ye mfimpim ye ni aduonu ni mu ana COVID ekiri eyira ya ne ade a 2021 yante nka bio na ade na egusu etua COVID levy okoto ade ye wo mo okoto ade ye wo hifan bia ne ya tibia frim ehu hia enti ananwi na oswafo hwe sika sem so Dr. Kesra to ba forsen edo o man Ghana kwa mabo sika emfimpim ye ne do nsia koto dwa no o kyeresa aban be ye fro ampani nuane ampa penifo akutwam a make say de COVID-19 okwa akoto ade a enya ade be hu se COVID-19 lebi no penifo etimi eje eto bi afirimo nti se okọ na wo de ni pieso a kokọju sika kakra bi ombeti bi akwaje wa ade fi se COVID-19 no
ɛyɛ levy no penifo ɛyi de afiri hɔ nom tie no ho sensɛm ɛna kuakate a ɛdin a ɛda no so ɛyɛ the Ghanaian Times ɛde ɛba no pɛyi na yɛnto aso no yɛmpie mu ɛwɔ the dispatch kuakate na de nsɛm no ma no pɛyi no kyerɛm sɛ an overview of President Mohammed's extension of IGP Christian Yehonu's tenure by 2 years nti mpenifo nhwehwemu a sɛ na yɛnyina dim sɛ ɔman na police so sahene IGP Christian Tete Yehonu ntepei no nanka enche bia ka nemre betumi aso nanka gya wetumi aprapra kiri akɔfa baabi akɔtena na wakɔ homegyem nanso aban kiri mu ampenifo police council for kirim sɛ ne mɔde ba so ne nti yɛma no finhyia mienu nka ho na onsom na no na mpenifo de ho hyehyɛ mu nyinaa ba de nti na ɛsɛ ɔmampani de mfie mienu ɛka ne ho na ebi nso hɔ no ma ɔno no okita ne mfie adu a ka ɛsɛ yɛma na kwanyina nipa no etumi kɔsom na obi akɔ na homegyem ne ade ana moma no retae na ɔma no yɛtim no yɛbɔ bra kɔ yanim na obi atena hɔ a ɔmanyimu asom saa ma ne braso sɛ nipa wie no 60 years na wanya ɔnkɔ na homegyem na ɔfoforo nso aduro no so no nkɔdi bia mo se da bitwintwantwan yɛnsɛma ne 2 years na ɔma no adan obia homegye time du a yɛma na kwanya ɛma no retae kɔ na homegyem na de nti na twintwin atwan papeta ma so a mo se wɔnkɔ so a na wɔnsom na de aduro no so no ntena sentwan 2 years time ansa na mo yɛ ne saa bibia wɔ hɔ saa nti ano so hwehwema betu dwa bi mo so kirim so ni modern bond de so ani nti be kwan ni din fatana na fatana kono nti no obaye kakra wa kyerɛ no sɛ be bɔ na aposi ahobambo ku nsɛm ne ho hia nti no ɛho hia sɛ yɛyɛ ne preto sɛ ne kakra be dibi na ɔkɔta bi ɛsɛ nyamre kakra toto ne ma yinti obaye no ne mapo de agua kwan mu ne yɛ nti yɛma ne bɛ kakra no prepare kyerɛ ansana yɛbɛgya ne kwan a yɛgya ne kwan nti ne ho sɛnsɛm no so aba aposi for picture de da hasa na to his credit, Mahama has dismissed any talks of running for another term in 2028. Kratafai toso emieno ewo the dispatch eba mane say Ghana man penny John Dramani Mahama si yanka nkyere Ghana fo nyina o bilbana akeka e o Ghana man penny oboa tumi pa o power drunk tumi pa na wope opese yankopon ya adoma mfimpi mieno ene edwene nwotwe no san be 2 franc abiu no san pro man penny akomia no ogi Ghana akomia no boso o kire mu anya nokre Ghana for pempen wesini pen yenka nkyere mu ono no na opese obomoden som na oman na mra na yahyehye no odim ran so pepe nti no oba baako oba ne dim ne de agye ne kaka na oman san nye no na okoya na ne de asan gye ne back enti ba oba ye no papa so pa homa so enye nanu mode ne yeyim nti no oba ye enti ne bre ne so a obekọ on sign complete mi bia bio so san be yo man pani dabi sunne bo prepare kire enti ma mo nam montene so kai kan sema na Ghana man pani de wi mpo abesan ba bio sa ye ni brefo petumi tu ma cho senya no kore munyai enya adwuma kra enya adwuma tumi ne de nyame adom ne saka ne second term no waye prepare kire dada Ghana fo anyina hu kwen ofa so awoso momai eso a obekọ mafoforo nso etumi aba we ensema hodo a the dispatch ede eba mountain so anopai na namna ne de factually reliably factual some de begina sa ne tin na chief of staff miami wo frase onumunyam for Julius Edebra Edens Matudwa aid of staff ono no chirem say make say the wadalete washase ene US embassy edi nkomo edi afa visa ho sensem sebe ya Ghana fo a yame ya adom ene yan senior national team the Ghana Black Stars yetimi qualify ekwakwesi wiase nyina go kensi yankopɔ ya adom am emfempim yenu adu ni nse betodwa no ebetumi aboa na dodo a momo ya chitafo a mopɛ visa hodo akopie mu ewo US Canada ki ni ama hodo so no obetumi nya kwanya akobie ti we die eyadepa yiro ho pa na ne US ne nyina yepe US ne Canada ena Ghana fo ne pe nkrunkura hodo na aka ne yenkwaje hwe ho yenko take ni ade ne nya de yebekɔ ho yepe US ena Canada enti wahyaase ene US embassy edin komo se ba ye betumi asecure more visas ade ama Ghana chitafo a omokwa akodi akwatai ya ne senior national team the Ghana Black Stars team nachi se ba ya emfempem
mienu ne aduonu nsia wiase nyina go kansie no me kire World Cup no Ghana betumi akɔgi kuruwa no e de aba Ghana manyi mu na kwa ya bekɔsɛm kɛse a mu binsi da na yetume genso de a Africa e binsi da ye ne be ya sa bekɔsɛm nti we de ya da na se yere ho na no mu ni nkɔmɔ na me wa fa se Donald Trump no o prepa ye be pa ne sempompo o pre too much ti ekwaso ne nkasamaye kwaswa no nkasamaye na make us say UK slap 10-year visa ban on over 1,000 Ghanaians for fraud. Hey, samaba. Make us say penfo chirema yikifo etimi ede o masrap 10-year visa ban on over 1,000 Ghanaians for fraud. Ghana for mako beye apemba ako. Ana make say UK mpenifo ede intansa ato wono mo so say enya de ombetumi anya visa bia etukwan akọ UK ana US ensi da enam say frakadam ana say nipa we ni mu ye de omo de omo prapra chiri kura anya de ombetumi anya visa bia we ye nsema daybreak ko akrata no ede aba freedom in truth eye ne mra ne o chire mu a de aye ne de say nipa mako apem ne de enam frakadam ti visa pa enya dem benya bi etukwan akọ UK mfinhia du 10 years echi ansa na bia ombe hu mmobọ na san mfinhia du nunu ye de a mo ha mo kra nkọpe visa munya ana hu sensem no na ECOWAS loses another member to coup sana ekwa ani abantugo ya wa ni tua abantugo ya bimam hase ya sempenifo mmoa na kabum kabia memu ne munya de na de munima ne ya bato ene ye medidi na ye nkosa no eno ana ekoso de bi man yahodo ka na aka ne de omo prapra mugusu prapra kira mugusu prapra tututu bitugu sam ha adwen pa nti sezem kesi de omo ba konso so de akwageta omo lusu no a omo ani abre pa ECOWAS for no omo ani abre pa nyasem kuma kra omo ani abre pa Guinea-Bissau has become the latest ECOWAS member to fall to a coup, with President Umaru Sissoco Embalo arrested alongside senior government and military officials. Guinea-Bissau has become the latest ECOWAS member to fall to a coup. One more President Umaru Sissoco Embalo makwa kwacheno and senior and military officials wonso so akwaje tawo honom enya agro kra they say the ECOWAS members no mosotia na TV make say the omombo moden etu a eye etuate agigigi amaman bobo so no saa na eko nti mo amaka no hwade a montoto niema zia begin ye friend say Guinea-Bissau ijadam dem di jack omoto ho a ti mo amaka no penifo sabe wote so nyonko abodwo seti ehia sensu na wode ne kafa kunum mfense ho fo abodwo seri nyina akohim because oma soja fona atena se ehunu sei ebibi mana yetimo no kabam ka bi nkuto ya bato ya ntuma pani bi no magidi peche nko ne mompa se nimpa aka fa hodie no mpuntu de hia bia enti soja ba ne bombetuma ya adwuma yetea wa na wada ekire din wudi sika no mapapa usuma hwo saa na wanya loki mpa ne agye nko afuru nsem na yensen na hontimi gese die akwageta Guinea-Bissau no mampani o makodoa wo no machechichi top officials ne military bi aka ho no enti maka no mufanya suade ne boboba ya bompa ye de yempe ne mom penifon tutu ne mayi na ne baga na mampani kura kan ye oka ho asem se edu bebi na opam hufo a oto ne bema se mamutumi na mo se mo de munku am yefunu ne nkokorafo a enka momwa mtoto ne ma na mebu na benya dache pa no mo se debi modwa mutiri ho hyen na Ghana sika na modogura to pressa ntena hoye Guinea-Bissau senior man mado ano no ti onfanya esuade ne se be ya de sisi amama so ne be yie ho afrim ente saa de a mamujigirije
yen sempi na afenyo marking slams judges over Pandai pose annulment anti said the aba na no yedi kan ka ho nsem dada afenyo marking dwa say yen san kwoto abafoforo Pandai ekopa mahye bedwa ni wo mna ya to aba wi adikra nipa oye adwuma wo mahye bedwam enye adwuma kra enye adwuma ano sensem eno na Supreme newspaper eba Osina adwumawura on the move NIP Youth Ministry lead high impactor across Greater Accra. Ntimike say de adwumawura no project no ahyase e wampani gu so mbo adwumade aboma Ghana enwuma ebusu ne atumi akoyanem ewo omanyim na Ghana Gas CEO commended by MPs omochim say Ghana Gas CEO waya ade pa ne modern ba kwankane a empanifo obo na baso papa o mapra prechira ma na in fact nyama kwankane pa wanabo wedu amwa on so a church new growth part for Central Region and so make say kwakata no ede ho sensem ede aba anopai na Galamsey Ghana's gold rush at a cost Ghana gold no because the much so mo rush at a cost nyasem kuma kra as you see the Galamsey ni de be pa so say the ska call ni mo ayeda ni dia be se bentano na the archive let me say false sensational publication can't collapse KGR ne pebia bebre na ke kansembone and Google KGR limited ejumekwe ni masia no muchimsu nya no kure obetumi aforso false accusation no nkwesehwe because omuduma pomo bono wiase nyina anim de ekọ wiase nyina anim tinyam na mbegu omani masene be bibi nkwesehwe na Oseneso residents the throne chief over Galamsey omadwa papa Oseneso fo adwa katafe toso no mukirem say wona mo hene no Galamsey hu sense mi ni ade ekokoso a ne ho bon mu bi to omadwa mo ho ne se banche ti de obia ni ada ho wo yo hene ne ma otumi na so de betu Galamsey a wa mamanfo na bra wa so waso be hyepa na asiye na katafe so nan ewo the archive hrem say Mahama to appoint defense environment ministers after Xmas Ghana mpani chimsi be dibronya tie di wia aso ehwe man Ghana ya ho ba mmonsem so yebenyo osoafo foforo NF so aso ehwe man Ghana yana tena ye ene abodie mu nyansape yebenyo osoafo foforo ebedi dwuma ne sesei pa de omo obi eden yedibronya ne wia no mampani be sine gina ye the overseer ultimate overseer nema ena odi aba sensem ne biwa parliament passes value added tax bill 2025 24 etimi akopase value added tax akopase o mahye bedwom magyetum na ade anema ene so ebe gisika de abo man Ghana empuntu ene ne kankrom na atoba forsen foni da ono yo swafo a ohwe Ghana sikasem so yaka ho 70 finance minister Harris policy rate cut to 18% ya bobo ho nsem sa enti ene so nya de a ya bebo ma abo maden adomasu kona the business analyst ediaba Bank of Ghana Harris physical discipline ene so aba aban ba yehye pa o ma ye ne ade a mazisi de yesikasem ne di ne kwampa so nti enhye da magana yesi de no nanim wasi pio nti bibia de tin nti aban no ya ade pam na Central Region Police for renewal Minister Eduamwa set bold agenda wa share say ye project ahodo bi boa pa ma finfin mantem atumpon a ade a nika efe pa no sensem no so abam na over 2.5 million Ghanaians girls benefit from government sanitary pad initiative bo se pad ne kurikura ma ne sa Ghana man pani chirim se ne ma no schoolfo no wambe 2.5 million Ghana mu nyina ye ma 2.5 million omo ye ma omo nyina be benya sanitary pad na busum bi edu a omo de asiesie omo na we nso aboa ma ka hodo a awofo bo edifa ma omo bu omo nsa ho siesie mu no aban na yie fro mo so na awofo na tumanya sika ede aboa omo ma no school toto mpaboa ne ade ama wono ma ne books ahodo a no beboa me nyina so yakoyenem
ewo mpunto emu na yefru anom na yenko yanim the daily searchlight kwakra ne de binam the daily searchlight de binam no sina good board challenge publish list of your good suppliers minus ayen semu woma omayi momo kurum hanoma omutu fuma gude ni chirim se good board mo body afan krata ma bonten mo fan krata amna wanuma omoto sika akọ ni furu omo nche no mo suppliers no omo modern afọ mu din nyina amra no bia hunu bi ni ehunu se dwumadi a mu din bi bia de na kwa mu enye galamsey for good na moto mo go bia mo de ka akọ bi bia mo publish mra bonten ni ehunu ni hu kwa be fast na de bia mba na good ni ya mabọ modern munya firi hinfa mo fo mu din nyina amra de ye hwe be bi firi ba ehu bi hia pa na donate blood to save life. National Blood Service to Ghanaians. Omu chirim say National Blood Service in Penifo chirima sisi die. Ukwa sabia hodwa. Muja nsemo no ayedion. Ebi nche de nim. Intibuli na mo mea. Mama yo bolo sana. Mo ye giant no. Munko donate blood. Emo wo mfa mpra prechiri. Ne du baby atumi sa amanfo bi kwa ya sabia mo bre. Mo pe moja omu nya bi. Ti munko nko donate blood. Munko yi moja ne bingu ho. Ema wo mo. Ti no husem na aba no. Mo modi and donate blood ebeboa. Ti aba manyere mo ko yi moja ne bi ma DJ Omarion mesraw didi mi a ko yibi ko yibi mi yi me de nche nti ntimi nko sisi asa mo mbe 5 years ansa graphic show base that aba na wochire mi say ashewo not immoral gulu nkezi on new song nyom foforo bi ode aba no wochire ma yakasa ahyewa enya de a eyefi na ekutia nyame asem bia enye mmora bia not immoral dabi asawudi asa Obia bobi je say we na wunyi wanem tra penifo ni nyina mo ye bi se munyan sa se de bia na ahyewa insadi mu na moye na respect my name and sweat we ye senior man. I think it's on the winning 2025 VGM artist of the year. Yes, VGM. Is there a TGM? A TGM. Tini identical for Telecell. Oh yeah. Ko mai vi ne fro. Send a voda. And my ni Telecell. Into can promise. Can be actual mom can someone fan on. Or some more for buon and need money din. And in fifra wate. A drew be a wordry. Ghana dear din say young kwa. Is a dipano. Ebre mwahu daji Lumba nyoma na yedi aho beto me bre mwahu mi sunu mantio me hye se kakra ba mboto mi ena de bia din seye sa na daji nyoma na akaye eno na adwa secret bo obrempon bia ni ho a wi ni ti wa Ghana ha yenwura ni mase sa na te disinia mane hawo Ghana ne sa wunya gidin pe yedu betu tankruwam atanfo makwadwane wadofo na no makon atia ho ye de anim de wo ye wonwum tum nti wose mumfa buo na ani de ma no na wabre pa baby wakoduru because can promise chance ye nim baby o chance free ya nkakra ye wonyame bia ontoku na wonde nkakra nyame adomene nyame de nadum pempensu se ya na mo bekon atia no ese sa na ye no nya ne sakra dabi nya ne sakra ebi nsikura da and picture with that graphic showbiz and him Mavis Asante Yadi Nyina Mavis Asante is out with Asedat Reloaded. Yeah, sure. Mavis Asante. Ninyum for forward Diabano. Bruka. Software Bruku. Software Asante. The Mrs. Mavis Asante. For forward Diaba Asedat Reloaded to catch swag, gospel fans. And on the front page of the graphic showbiz. And you near come. And you near come. You near come. But I am my antenna. Untenenka. Or the mentation. Want to softenka. Mentis sofonka. Yeah, could you of my measurement in Catch and say me here almost Sunday week. And I'm more preparatory. Could you send you what can more mati prepare? I want to so much here. We here pa so much here pa. O man tia be hadwen. Nti sofo.
This of mame. Munti. So mame de na. Maybe Sasante. Yes. The body dia na makai yes sir. Silver lady. Say me silver lady wo fa se ba no. So ya we. Me ya we pa. Yes sir no wo fa se pa no. Wo fa se nimpon. We de yes re. So da wo fa de ma no atum ne de. Yante mun kan be ha adwen kakra. No cre. Ese mutum mo mete mun kan. Mba prepare chiri. Anyom no so de ye yenya ba bonten nko ade. Ghana for ne de yenya ka ho asem nko ade abo abekọ. Right. Ti mo mọmọde na mutungu so yanyuma mo de sa no manam. Na bra komra ma wonim say president Edema House of Deal. Yani anya boss Nana Isaac Ishan. De bia ba ha say na ano mo ni din King Wale. King Wale na ye senior name. King Wale. What's it say? O say yem wehye happy birthday enkoma or say happy birthday from the president of House of Deal and all Thursday bonds. Aw munyina wo House of Deal ekunum. Uye ya wadanku ye boye wadanku to dia ene the ponda kese de maw. So what can House of Deal kunum man ho a ye prepare the amount. We a champion man, president of House of Deal. Miami boss. Honorable Isaac Nana Ishen. Dodo abonam na ne second Wale. So do mo pa. Na mo modem bo mo body bu aku no. In fact, ojun ho kura na wa yeso pepelays. Nti nyame nchira mu pi. Na ne eye frisia. Cookie baba. Mimfi ta sam. Hey. Champion ni dini di anu oden pa. Enti me the picture bi e ma first one. First pictures na eno a you so no a. Aha eno a first one na e be 3 is 4. But modern anti ni dini nie. Ye be Africia. Cookie baba mimfi tasam. Yes only the onfa hwe nya hwe. Debi. Onfa hwe nya hwe kra. Pictures and a dozen, Tia Dandan in our misro. In the champion say, a true fancy lady with long name. Oh, or your fancy lady, fancy besia. And I don't know what can I. Or your fancy besia. Besia ba, no way you fell. Nanny dinner wall pa. Intima minaba, Madinina Frisia, Cookie, Baba, mean fita sam. Fanti besiaba na mo ye fe odade nti ahofe na yo birthday nti me ye kan yankopon won hire na onti na nyim fa nkire ade pa bi o wasase we me bi mra won srabam ye di na nkwatenten omra wakache watamfo no so ro betata wa ye pa na sum left and right nti nhira onye wo chefa nti ma mi na ba madini nyina Frisia Cookie Baba me mfita sam wow president House of Deal Mr. Isaac Nation or no the do about man second Wale no say yemfa woda kesi we pan fama so House of Deal members no munyi na wa wonim se ne we Thursday born no na me nhira opinu a woda no onye no sronko brakora menti we mfiri no na yen so na dwumadi aka nto aso am unim say me wafa ase ba ko ye adwuma wo sompa 101.1 FM e wotakwa na ono na ye host de ma sompa nkomo osanso ye news anchor osanso eka news honom na ne den de akua twemasi na ene e akua twemasi dodo afre ne se maame bi sister akua twemasi na your birthday so happy birthday enko enfama on sompa nkomo host osanso ye news anchor oka news on sompa 101.1 FM takwa ho na ubutu nza ho fe sensem twere dwuman we bie nyankopon hira pa no awda we no mpa prechire ye die nkwamfe adwuma yi mu suahunu ni nyansa de onfa ndomo na onfa no mkonkron ni wachi tumi bi tata wa ye papa na sum left and right ye die ni nkwamfe de nyankopon fa ndomo no ma ye die emra abebon we efiri abebro ni a ono no ofiri takwabo mpie so oso opewasem yi panto na obede de nyankopon hira na onye osonko pa so my sister Akua twumasi we adwuma wo sompa 101.1 FM takwa sompa nkomo wona wo ye host wo sanso ye news anko ya me hira no awda we no onye osonko kwa we efi abebroni a wotakwa bompi so no se emfa birthday we emfa ema wano pay right kwa me da Sebatendra I'm chief of staff Ura Julius Zebra sure
inaugurate government committee for the 2026 World Cup. Yeah, sure. Ghana, called Mexico, Canada, and I say USA. And draw the beba. So when you say, and a pay chronic worker, and I can say, wash us any US embassy. Kasa, so be a Ghana for the Benya visas. Visa no Benya do Duana, yet me co preaching. But I may pay US, me pay Canada. And Andra, Chief of Staff, Julius Zebra, inaugurated 11-member committee for Ghana's 2026 World Cup campaign. Now, committee in the year, Orastan Dube, our Office of the President, Honorable Kofi Adams, Sports and Recreation Minister, Honorable Samuel Okudzoto Ablakwa, Foreign Affairs Minister, Honorable George Opare, Youth Development, Honorable Yusuf Jaga, Tourism and Culture Deputy Minister, and Pemnya Akwaye, Deputy Minister for Ministry of Finance, Ket Okreku, President, Ghana Football Association, one Titranino, Ora Ket Okreku, Eka Committee no home. Lisbeth Yanka, Deputy National Security Coordinator, Abedi Ayupele, former Ghana International, and Afi Miss Wilhelmina Asamoah, Chief Director, Ministry of Sports, and Afino Nipa Bakwa, Wakai den Bekaono, to be announced later. So, committee Abayate, Ghana World Cup na yepesi yakono. Oza yakwa World Cup bia. Muko kubedi ande what is that Oh, that day me ya wepa. Muko to kube ona muto kube ba ko 1,000 then dollars we say na. The bag Ghana is games is 1,000 Ghana cedis kube. As the players been so boss to try ade. You see, me ade ya ha me ba ko ye Ghana football no money say. Aya mrante ani si akan no. Ene wo no mo bre pa no. Wo mu ni de me. Na obi tenchen say or your committee member na we didi peche won chen. Aya na ye me time pa. Ye me time. Ye bo na ye bo me de ka me nkumpa a say ka me nko a. Enka ye mfa ye coach any technical handlers and any players in nkobo mbo. That's me my idea no because mpenifo didi peche too much. Ye besre ye bo mpa say de mpenifo a sha ase no. Omo be sisane amum because ye nim kwa aye fa susi. Enim na ma sule mun tell me ko boss tro na ade ayeso omo nya o nya botre ma men kama koma so asem ya de hu hia ko fa bande ma yenka ha dwen unim se Kevin Prince Boateng o man frɛ ne bio unim so na one of your best players power Ghana ha no o ye onim bo ne bo ankasa a na ese nko ginam ene cha obomode tumi osi akan e de ma Germany e na wanye bo ma Ghana mko bu nu kwase a no mko to twede kakra man frɛ mu bio ti committee we ni de yesrɛ mpanifo mo dia tutu ne yie mko disika bia munko disika sika no man nko footballers no munyo munyam sia kan na maye ananya sa enna yepe na mko da no ko disika de be ha dwen ti o mampani any chief of staff say de makanim se mbe adwuma pa nyame nhira mo munye ne yie na mo munim ne coefficient of 7 kwesi ye ntechi abreso munye biwa okay ana opa I also woni me say football ne de da menya kwan na be di ho nkomo yi coefficient of 7 kwesi ye ntechi abreso ni be si kurom hanom be ka chesi coefficient of 7 pepim ne tete committee ayan tre ho hwe nti football ho ne de sem koso nti besre ti se ya football pitches ni nyina asese esipon atete apro tamale ejadem kumase kafo kura ntumi nyintum se sika no mfa nko ni ye mai na local league ne nko nanim me de makoma so abisade no kwadwo me da se papa 44 minutes after 7 quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ Obia dwumedie no ya betwa so ya besisi ya Ekunimdie mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo theluckiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka ni tia
ticket baako bia betumi abo sika no ho empen ahenum. Eyi ye matsa ye pe. Na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu. But star 712 hash. And now say call the luckiestafrica.com. Yen kambom na yen lucky. Na lako bebia. Shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching. Luckiest dwumadie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise ede niyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise. Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo. Won so bra betubi na gisika gu botom. Yesi adepa and the ton ho. Ni nyina wo Abibek Enterprise. Hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenwa. Follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill. On Snapchat aye abibek_. Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines singing now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. It is in Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, never shake you amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem. Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Highlife Festival 2025 is here again. It's a 3 days event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. High life without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And yes, Kofi Inti will be performing that day. And then on 29th November, Saturday, live performances from Aketechi, Adani Best, and a live session with Kwampa Band. Hey! And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa will be turning the whole place down. Come back to me.
Sunday morning, 10 a.m. sharp. It's Enquires special. The live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band highlife music. And it's happening at Chrome Pub, Tema, Community 8 and 9 Junction. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Chrome Pub. For more information, call 0244-621097. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiest.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. When me see what's in your way, for vanity. Muscle turn off when me see what's in your way, for vanity. So dear Robina, oh, come in where I need a so dear Robina, oh, come in where I need a so do be the ones in it, so baby the ones in it, so baby the ones in it, so do be the ones in it, oh mommy wow, me don't know mommy true, Miss what you're Jimmy. Susanita, I'm on timing. Susie, what you Susanita, I'm on timing. Oh, yeah. If you do that, if you I'm on timing. Miss Claudia, Jimmy. Susan Wood, I'm on timing. DLFM 106.9. DLFM 106.9. When me see what's in your way, for vanity. Muscle gone off when me see what's in your way,
Baba we got him many. Ni dot sasa. Etia yenso. Ni dot many. Ni dot sasa. Etia yenso. Oso pana kwa. Etia yenso. Don't sit connecting. Don't come on and make it. I want to be an amazing. Don't sit connecting. Don't come on and meet it. I want to be an amazing. You be a man, I see what I say. What you do, I am here. Uncle Obia. Asa, me Obia. Obia, see what I do, I am here. Uncle Obia. Masana, me Obia, what? Bisudia do na ya mi. Bisudia do na udia. Bisudia do na ya mi. Sana me hunje wate. Bisudia do na ya mi. Bisudia do na udia. Bisudia do na ya mi. Sana me hunje wate. What's saying why vanity Master turn off way me see what's saying why vanity music I don't know this Two more minutes to hit up of the hour 8. And so your breakfast show Anidaso Wɔhɔ Obia. What because I draw now the J no crap papa. No crap. I draw near the J. Lama was so to me now Naso papa. And on Pedro the J now. I give a speak up sauce. Give a speak up sauce. Lama J. Pedro in the Mama dear was so to me now Naso papa. Uba Jumana for Uba Jumani. What the anti-antis are about the big up. So what bad memo? Premature ejaculation, sexual weakness. We're doing you give a speak up sauce. Wow. I'd rather you give a speak up sauce. Yeah, they give us cold capsules about very, very effective for waist space. Upon one post where you I am Tim Nehawa. I give us cold capsules. Give us about me, shall not supporting immune system. No, I could say malaria, typhoid. And I think join this. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a from Penny Farm 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us coke up sauce. Give us a bar mixture. Experience the ultimate in comfort and luxury with the Ofosu Plaza Hotel. The Ofosu Plaza Hotel and the latest hotel our town, which is will be in a nature hall. When we talk about comfortable, luxurious rooms. I want to tell my booty. I don't feel ready to say, comfortable, luxurious rooms. So, baby, now feel what you do. I had the Ofosu Plaza Hotel. And at times I was out to me piano for near Busian Muko swimming around here. When you're swimming Kakra. I was out to me to Kwan Kakra. Nothing walk on your time. When you're Busian now. Baby, I am calling the Ofosu Plaza Hotel. Now a restaurant in several local and I feel continental dishes. And also from Penny for Enquiries reservation. What do you for Plaza Hotel? 05304 58834 020 7979 461. Your for Plaza Hotel, where luxury meets comfort.
Bronya nebe. Mami musa se watumi ato mmofra ne ntade no. Wabane ntade watumi ato. Wankasa watumi ato wo de. Wonto wo de afra de che Abibek Enterprise. Yedini ye pa. Ye for one Abibek Enterprise. Abibek Enterprise. Home of quality bills. Now we've got a wide range of clothing and accessories. In our Abibek Enterprise. Mantadia we hear you and Abibek Enterprise. When it's your home. A member one trouser, one jeans, one cargo shorts. Then I be Abibek Enterprise into what's of where it's your home. You want Quabra down, Pabua, one tadia. There's a Nina, our Abibek Enterprise into what's of where it's your home. Nabra Bejo, dear Kama pa. Bedsheet pillowcases, tracksuit, just enter the Papa Joe Sonadia, and one Abibek Enterprise. Look no further. Center the Papa Pa. Assembly Abibek the Bella Ba. On a Dawson. Also bet to me about to be enough to walk on Bronya. Also, what is the Cadia Google Top? Abibek Enterprise. You're not your crime. Yeah, Ben Domi Total Filling Station. From 053 812 9775 020815 6691. Abibek Enterprise, home of quality bills. Yes, sir. It's a winning season again, and this time around, we're not just chasing wins, we're collecting them. And the luckiest are Cradia wants to be. Bring an ebay, Sikafa Gubotum. For mobile phones, you see a dial star 712 hash. Star 712 hash. If you want to upgrade DB, star 712 hash. The cash you could tell l'agent. Money. The luckiest are Cradia. And if our mobile phone dial star 712 hash. Now if you want to agree with the options in the you know your option 1 and your option 2. Option 1 kasana what to the amount and your option 2 what to the amount for fraud. Now the other crown say when them say ticket back could be and to me multiply with 500 times the amount of money you stake and I feel whole community knows all. And you're 10 times and over the amount of money you stake. And you won't dread that. No one can pay me from my mobile phone though. If you dial star 712 hash, that's the luckiest Sakradia is no summa to be. This is your golden chance. Let's up all. Let's get lucky. Let's answer lucky dear. What baby? You be a man, I see what I say. What you do, I am here. Uncle, come here. Be a see what you do, I am here. Uncle, come here. Masana, me won't you what? This would be a drone, I am here. This would be a drone, I am here. This would be a drone, I am here. Sana, me won't you what? This would be a drone, I am here. This would be a drone, I am here. This would be a drone, I am here. Sana, me won't you what? I'm
Bensio, Oda me a man, dear Washino, no be, the sea no be to me so poor. Oda be a better, Oda me a money, a machino, no day, no be. Odo see me the look. Oh hi bunny, oh hi bunny, oh hi bunny. If you see money babini aye, my boy man away, better my ye and is soon me na so I have you da. Ojonim say ankame o jamia mami watch me. Mama Korea boss, Emma so was a sisu. Lumba, baby, to me so poor. Adamo be a befa, Odamo me a money, a machine, no be counts to more. And she wore my dear go where can we am one. But you no be dear, Cecilia, no be a. I no be a cows room and she wore my dear go where can we am one. I no be dear, Cecilia no be a Jimmy a boss, I no be a Trini Bami Trimukai, and you're a neighbor, a crackos, yes, I was he. On say do was a see so no. Mommy, I'm a sad and see a boy. Trini Bay see mommy and no see no say day. A dinner trim of feet, a benatia, cozy, oh, Colia. I get a beer draw Rasi, Virginia Bello, a Sumuno, Sabrina Micro, the Mayo BTI, no be a Jimmy a boss, Banabe, no be a oh, hi, bunny, oh, hi, bunny, oh, hi, bunny. 10 minutes after 8, and it's still your breakfast show, and that's so Obia. I pay Johnny live on Facebook. Oban wa share link no. I'm off for being so to me. I should be and I pay. I bet you what I say. What's the idea? You're in Shaba Kojo Samibi and I pay what I said. Ura some more Kojakwa. A man of friend is Ziggy B. Or no so Atana say and I pay. And I don't pay your baby didn't come up. Medical catch all the that. Say Lumba in super natural mineral water. What other Roma and the discussions ye de bro warm. And I don't pay me pay see a dim come. But I send you a bedroom come me hwe na fe me man pedifo akwaba wo se ade yo Kojo Samibi Kojo adape me samo akwaba bi yeah me jo so brakora Ziggy, good morning sir bibi aboko de nyame na do mo na won so adape nkoma me pesi edi you know we're talking about the National Health Insurance Scheme. Yedim say National Health Insurance Scheme no a social intervention program introduced by the government to provide financial access to quality health care for residents in Ghana. Anunti ani a National Health Scheme. Aya pomudin SH bay. Sebema Ghana ni ho ahehan no. So yade a. Nti no man pani John Ejekum Kufuor aban at the National Health Insurance Scheme dwumadi no. Wode baye. Sa pomudin SH bay sebabua Ghana for. And then koma e kwaswo no.
enya nika Ghana for kasa bebre Ghana for di nkomo so the health insurance no call hospital for dan ko na eyi enya hwe won nkomo na kwa koye bebre adapai kwadwo mepese e di nkomo na fe yehwe national health insurance scheme dwumadi no and minim se won nkomo bebre a adapai pesa Ghana for te kwadwo obrenie yankoi Bako bra me na ase na yemfa nchia menetiefo na yema makwaba na yemfa nchia soma boborobo ade na yena na ase se champion ma yenkwa na na so yekuso a ejina mu yeka apomuden ensi achi ba a o maka ne se National Health Insurance Authority form anu na mohwe so eboa se o man Ghana nipa bia owo man mo nya Ghana ni ba obetumi enya apomuden se achi ba yi bi even po I think some more man na kra wo ba na pese wo ye bia mo hwehye hodo mo ye de ma wa obetumi aye bi na wotumi ade enya access to I mean healthcare providers na wotumi enya kwanya na wanya nduro ne ade a na but ayenti ampanifo ekofa saa apomuden ense achi ba ba ya ne nyina ne se edum pempen so a aya na asitire mu ye de mani papi enye obia na otumi sie sika na mpanifo ze sebe ahohene nti na ya wo ho a yegya moyere said achi bia ho kekawa obetumi titi na watene de na edu ba bia nyu bia na betimi edi sika sie na ahokyere bre ni du a watumi di sika no atwitwa agye no ho ena mpanifo tena asedwen hu ne se apomodin so yade a o man bia na wototo na se a o man no puntu dwuma aya na kachi because o man a enipa ne mododo na ya yalofo no man no puntu dwuma nya de ya be ya dwuma because emre pia o mama no etumi ya dwuma den egina mo na so no ena o man no so etumpon ekọ nanim enti Ghana mpanifo dwuno hu ne sese yenya apomuden ensi achi ba eba o manyimu a ene ye wokọ na atumi edu ho kwohyem bi we no enye free na mmom no otumi do ho kwohyem wokọ na kwọ registration na wokọ je won krata so sisi de apomuden ensi achi ba na maye bi e wo manim ntimi so meka ho a edu pempen so na ho dodo a upegya o card na de kware sabia ese mpanifo tumi hwew efiri se watua kadada a kakra wutua na no an mpanifo begina so na nkaja wonom apraprechire etiama ho na hye ase nimpo de na wunkurase like na district pe ene municipals ne muntumi mfa nkọ baabi ntu kwan nkọ baabi foforo nyame adom mpanifo atumi upgrade ya mesisi de ukita baabi a wo bia atumi de kware sabia obaabi a na chese mpanifo ayade wo honom a ukita pomudin se achi ba na o man hu baabi a atumi de kwaja yarehwe eye na ade ba ko a akwa yosi akwan ewo apomuden esi achi ba ne mu ne se ekama ye se empanifo dwen ho de ba ye no sika wo mogye renewal fees eno kwa registration fees ni ade na aise sika na omode sha ase na nkasa no iswa sika na omode sha ase no iswa enti enura saa apomudensi achi ba no ekava no eye kitwa bi wo yare akwa yare sabia enura hu hia nipa behia no ebia ni hono ma ekava ne koba ne sanso de na akwa kwete sebe frakadam samiyade na meko ayare sabia na apomuden ensi achi ba no enura etumi fa ho ka ne ye pala a obi anim so man madura ne bo efo pa ba ko na ye para no bekwa kwayi foda na no ne ye wo ho nsem paracetamol so wo yale kwa yale se bia ye ma won krata bia wo na wo yade no udin ne wo ho abekosem nyina wo yemfa ne se wo history obi bia records ne nyina agum say last awo ba ha ne yade se na ade ba ye ena bedi na be yesi yeyi wo ba isa o ha na ha foforo na ewo ho eno no wo kwa akoyi a na ka enim se Ghana de nka we nka esa ya de bia nka se ye free ufoda wo koyi enim se nka be ye free nsi kureyim ye tua ho ka you got a point kolebu me koyi ba kuma madam fo bi that time me tua 70 Ghana cedis ye de minim oh yes madam fo insurance no ni bi tua 70 cedis
enti sɛ okita health insurance ne de a okoyi a mo news ka na sɛ mɛyade na mɛkɔ ayaresabea na mekita apɔmuden sɛ akyi baa sɛ mekɔ na card ye kita mi nti menye nduro free me ahwe me free na maba fie na mekɔ na makutua ka penifo sɛ aboa no ne takra na ma no ho ofe ntakrabɔ ne de efanyam kwatere kwa nti o ma nipa pi o mu nibi bebre o mo ho nye health insurance because kwa wo kɔ no na kɔ no kɔ hospital ho no mo no okɔtena kɔda hɔ a card ne nya hwe ma no ade ayi eye folder ene pala eno na aka na betwere aka kyerɛ se bi ne hospital wodi Obia owo health insurance card ne bia no onim de American wo kwa resem no kita card na nduro no ba hu hia no bra kɔ bra mbɛka se bi ne ho se wa unkita card na de sika ne ba ye de a o menye bia ma wo because ne boarding na hwe sika ayasabia ne nya di free health insurance authority for no na o mo hu ne sika no eye fia se owo banum edi se wo fa singlet esemi ti se sika yi a mutua ma wo no mi ni nura mo de ma mo ne boarding a on fa ma koto na bonten yemisa ye ho se renew your health insurance na sika sen ni tua renew my tua sen abofra ketua mpo de bi tua 6 cities ene ade enti se saa na ebe ye ne de a ene ye sa aban no betumi anya sika bi de ahyemu a eno mo mbeboa Ghana ni dia fine se nye sika na yetua no eno ho na mbehwe de ahwe yade na sa aban ne benya sika e de awuram e ma mo hwe yen ayaresa no atumi anya so mfaso de fine benti sa pa de blako ba de ka we ne kwade a emfa wo and unim say got a pointer na sika kakra nketenkete ne mpo e say kɔ ayaresa bia no hormo no enko what the health insurance card na kwaja ayaresa wie no busumi yadu aye senka ayaresa bia ne nsaka sika ese free apomuden nse achi ba so ye ho no moba no na health ministry nimfa sika no enko ye ekoba ne saa na esa agudie wo yani so no edoso o manim ye di agro too much etunu mi say obi a wo sika bia okroma bia ha ne ho nkoye health insurance omo nyew oh be brenkita bi dabi na I mean ode ye den ode kwa ade pa na be ya ma no nti oni time kra oboga kutua na wakɔ obetua ukite sika no so da ye hwe on tentem so ne hwe na wakɔ enti de mesra ne say apomudin se achi ban se ye de a ye ne ye se ye be ye de a yenye ni yie sagana ni se ka bi no okwa yaresa bia at least ne ma hudu ehia de ese ni setumika ya de bia mo den kakra bia yes health insurance ne nkava ne ko se sa awi ne ne ma bi de ama wo chese ya de ne de sa health insurance ne ntumi ntua hwe me abrewa bi ne papa akokra mi de ni atoso okwaya esiwe ne nkava ono so de ni atoso sisi no National Health Insurance Authority penifo chirem say wono ma ayaba omo de atumi increase na ko hamo enchichemu aduonu hamo enchichemu eye ohaduonu 120% increment upwards kwesi bonu beka ne say upwards adjustment yatum omo de bi ka ho omo say okwa arese bia hodo bebre na enam say epomuden say achi ba no sika na eye ekɔ ne yakitua bi senti ne wokɔ ne ma hodo bi a ese de ba no yemfa ma nti on be charge wo agiw sika eno so mra ne ma ho kwan se nipa ne kita health insurance card na ese wo gini sika enti mo hu ne se sika na ya na ekɔ no susu a ti so mutumitum na asabia hodo no tumi nya sika hodo be boa de a saa legal charges no aso betumi ayden ehwan indi sia ne chief executive officer Edman National Health Authority miame wo fa se Dr. Victor Asalibampo echirima wate abedwokuo amudo o mani bedi dwumadi ahodo a asabia ahodo no nyina di mo a mo ya resabia na nso obi kita health insurance card na de ba na mo fa kuntuna se giniska afro no na o matumi ache mu nyina amamra ne madi kise ne de ye ba betum o mutum a obetua sika ne bia ka ho nti wo kwa resabia apomudin se achiba no betumi aboa ma yade ahodo bi a nanka aka ne wuntumi nya hunduro no watumi anya hunduro Oja bibi ya min na kakra. And we call Ghana website so health insurance one website up. Was it enroll mako 551. And we provide it.
health insurance no e kuruma ebi e man foforo so ebi na yo man foforo so enya Ghana eno nya Ghana saa na omkeka ba endo nya na gu hai chairman kurum ha hwan na akwayare sabia wo kurum ha no ma watumi anya nduro emfa even mesi ye twen wo blood kra ho chairman kurum nipa do se na omkọ se omkọ na ye betwen omugya na ehuma mama ye de health insurance no kra na ye tua o me ko Uran clinic ko ayi ya me amede me ho ye nhwe so Uran clinic the last time biara me ho fa me na me ma adwuma no yeah come my secretary ya ade amede me health insurance ni ye e folder eni ndu amede ma me a health insurance ne cover ne de pala ne ade bia common malaria duro kra no na ye twa ma se me nkoto Uran clinic ya ndu me bodo 500 ne cover ene ye ndu be ya no ni na wa ha and no man in alphabetical order from A to the last draw wa ha no you see say ebentimi ntumi mu bondo ni yes eye no kura ampa say ye nim say sa na omoka but enya adwuma reality no just is not that Ghana penny for no mu use your card bia na omo de different I just want to ask because say ampa say card ye omo ye ma ye a apomudin say achi ban ye require say be so omo de bi kode a and omo de na be different from ye die omo de na be sonko because Ghana ni bia wotie me anopa nim say apomudin say achi ba na de omo aka say nduro beboro be ye ahanum 500 ena etumi efa ho ka 500 ena ye nduro ben because ye nim say para ene de ye dan am de be ma ho ene nduro ba ko mienu bi ene wo folder ne de be yi ama ho yi folder ne wie ne ma para ne ba ko mienu bi a de aka nyina ye say health insurance ne cover aya sabe na nkasa na kro nchechire mu nchire be ka say donpo ni bi ti kokoto isi onu ntwini twan so be ka say we nkaba no ne be twe manso ana meboa enti onu ntwe manso wonya akwa pala ne ade ne obeyi ama no aka so de aka ne ye ni bi wa ha enti wa akoto enti hospital hodo ni pharmacy bi din sa wo so na aduro no on aton ama yen though there are some drugs bi wo hono ma ebetumi aba mpa say apomuden sa achi ba no e cover de na so e cover no moton no e de na asoye hwe o manga na apomuden so aye de afa ho because Ghana for sha se kasa ye fa apomuden sa achi ba no nye no ye ne ye de apomuden sa achi ba kwa resabia no yaka ho asema aka say yi folder e ma pala ba ku bia wawie de aka ne de yi uji sika obotom koto en penifo yaka empado do wase na matumi akwa nhwehwemu amamwa hu se de ye kan ye nokre anase nya nokre enti ebesere sisika na ekwamu ni sua munyi bi nka ho na munya ni yie na Ghana ni kwa arasabe wanya hotoso wase sika emetua yi me kwa anya hwempo no ade wei metimi anya sabe ya da me ho akire me ni bi me nkoba bosia nkwasa me ho yade enti de obetumi afford ne betumi afford de won tumi afford no otene ba bi na koba se ya ade no ekita me wani giye se me kwa menya yaresa na me de be kwa ne menya hwe wo mu ne de bra kobra emu oya kakra so we beg them going forward no omuma ye hu niama yie sapo mudin se achi ba no nyade we nyina me de kwa ese tumi fa ho ka yes indeed ampa me ko ye na fa ho ka because ye ade ni wie na se enforcement anya adwuma na edada na fa so bia ni so Ghana ni bi okita health insurance card bia ni mse ye folder ene na pala obenya ya ka na de ontumi predict because ombeka twese bi ni ho yes indeed ombeka kiro ye nyina ya famu a tisi ye ye dia ye ne papa preko se ye nyam so ye nyai me ade ye me ya no se ohun se wo hye obi bo na menta nipa na ni to so na se wa nyama na wo ha no wa ha nipa no yes me wo hye mbo se ade we me nsaba kana se duru wona ka je me se wanya wa ha because e bia ma me nya ntia se bia emfa nka me fa me ho adwen preko aha be se wo yi wani na ka je me se ade ye beboa me na se me twen na last time ba ka se foforo kire me a wadi me hwamo enti hyehye ya ene kwan pa mo fa so mo ka se nko mo de ye de abo ordinary Ghanaian no we ne de kemi akoye de say ansa da amwa de oni bi amwa no because what the kwa we you for the wia no pala ni nyoma ba ku mienu bi ade aka ne de sesi ye ko ne ye ko papa surgical anase ye operation e wa yare sabia hwan na akwa Ghana ha no ma ye ko ne operation a wo de health insurance ayi akwa ye de atua ho ka ma ne da
Ema ye jo ma wo ya sabi ba ko bla nya sika no ebi kura ka ho no ma wontumi mafi ana meboa ema pia ko wo so obi ye finance ye yi ni ba no hwan na akọ de health insurance akọ ye de atua ho kada bebre de da ho no ma o mantumi ama ana no kura ya ye papa di na wo de ya I think it's a fantasy club of Daddy Lumba ekoko twetwa ni papi na de ya 37 ene rage abaya sabi ya ho no ne ade bebre no maka ho ebi kita health insurance but enya adwuma etumi nyu man ko fie timi de mimi hu ne say yeah dear if it must be done it must be done well yenye ni yie mimi de no say yeah dear ampa de a yenye ni yie ne ma Ghana ni nti asese ade no ne bo na ye sei se be ye be bo na de kwire sabia ya de bi e be ha obia no kwa e betumi ahwe wo no tua sei okay yenchichem ne ye ni into categories wo ya de ne ye weni ya health insurance ne betumi aka vadura ye betumi ayi obedience aduru sei yenchichem ne ehunu se de obetumi afford no ntumi afford ne ehunu se health insurance ne ye se duru na ho de duru na mo ka kire ye se nduro be ye 500 ne tumi ema won saka ne ye kɔ ne ekwanya pala any folder bra ko me ye kwana se bae obi o yade na yade mu adin bi ne ho a wakwire sabia health insurance aboa no eyi folder pe ene ma no de aka nyina obetu aka enti ye besere se ne ase ye yade a yenye ni ye me de me hawni yenye ni yie right se yenye nso a yentwam ne ehunu se ade na nkasa ne tua enti yentua dada danse ne bana be renew betua sika na obekɔ no na akire din de akɔbra medika aka sa no ma no takra na ma no ho ofe me fu nwi na nwi ne yetanya takra bɔne na mafu no emwa yen te me de kakra meka nie penifo ntena se omo restructure ne ma omutumi restructure ne ma na se sika no se de omo ka so omo tum 120% no omo tum ampa na sika no betua de ma yaresa bia hodo a omo ye health providers no omo se be ka sika de yadwuma na omo ngie sika better but sometimes betumi atum omo wi a na sika no enko omo gi sika na mpanifo no agidi amen health minister ne mpanifo omo yi adwuma o ministry edidi amen de dakas akesiem na yaresa bia na wasa ya de ne ketekete ne apane de ama no nti wa obekwa na ordinary Ghanaian na kita card no na wo no kwa wo bere ketekete mampole sana mo ye o de opa ko check na hwe ade me ka isi ye ministries no mpanifo ma ya tia se opani oda ade na no ono na ye ni pese ye hwe no mo eda no wo a wo di sika kɔ ho because yemfa ne say health ministry wo hwe no asa hwe apomodin so no ade aba ade so nko apa no mo ye yei wo de ye misa ye ho ade aba ade so nko pa no mo ye wo manyim ade ba ade no mo ya kire so a enti ese om didi me peche na nipa wo ye adwuma ndakom wo de abisa ho go to the ministry ade ba ade so nko no mo ye ye ma ne ka oje allowance na ade ne fa ho ye tua na ade a bebre mu nya sa ne man de ye na de ono ye adwuma na nkasa no kom de no eye bi mem ha ne ye ne sa o nti ye ka ho bi na ma ne ma nyina ye ba sa sha se firi soro no ma na ye ba nti ya ma ya adwuna ye sei so bi enya akwanya community ana so ye bi a sani pan na se ye de o man sika ne bo no ho ka mo than ordinary Ghanaian na ono ni tua to ma ye nya bi de hwe sani pa no eye so bad se ya ma ye system na ye aye ne ma bi ti say obi kwanya kosoma sani pa ne beji dia me ya prapre chire mo than ni pa na wo ye adwuma look at ye hospitals ne nurses yi nsema na ade ne nyina gone down to sani ma we ya enti o mon kate ne ma bi wo soro hodom titete so won fa bi wuram a betumi abom ordinary Ghanaian sika ne ye gina kam titete sika na mo de man penifo ne bi so a mbetumi de bi a supporto my health insurance net ma di mu ba we ye betua upwards adjustment nyame anka ye ho ye betua be wie no ne peni agidi amen na sta na pomodin se achi bande tia nete e ba ne sanso de a ne nipa okita no wadi ne hwambo timpenifo nya ne foforo munya ne yie e ma ye na me de kwa me wale hyemu se kwa me kwei me nkotua sika metua sika mpo a kitua bi na we di ebra kobra obi akwa se bi okita insurance bi aba na nimu nya fe obepie na nimu asesa because amobere bi ama no ko yi foda ene pala ye pese ebeti mpenifo ye ne yie ne mwa ye ntesa no betwam so ama ye hu ne se ade ne yenya anya bio right nimu asemani. If it must be done, it must be done well. Inshaba kwajo samibi. And I pay them come wadi about health insurance. And I also what you know. Johnny live on Facebook, live on YouTube as well. Ziggy, for Mike there. DJ Hitman. Inshiramen sorry na me so asem. DJ Hitman we can message chiawo ni wetiefo. Na e da o masese da ne da o mo de o mo fidie kronkron eto ha no mutie. Na
Me person bisa insurance say omo to so ahe. 120%. Into obet my calculation kakra fan say ebia we renew an 35 ah. I say 120 na say number ahe. Say 120 na bro 100%. And I say number 2 point something no. We dey fan say times 1 okra na o ko 60 price. Enti say fan say hey na wonim ade ba kwa wo ni say de enti obi sem asem wi a atwema adwena asi asem so. Me ye me de no. Me de akwa yaresabia once pe ma me pala ani folder. Afi bia so do me renew. Enti ye na yemfa nkwa yaresabia ne de nyina say sika ne say wo ho ana meboa. Ade enti ne yemfa nye ne because do na kita health insurance. Yemfa nkwa yaresabia. Me makọ once. Me ye nyina makọ once pe. Me sika afi bia nu so me renew. Ti say sika ne nyina ade na yemfa mmoa. Chale. DJ Hitman. Sa health insurance e buy e be boy. Health insurance dey me nua be makan e buy say obu anan sebe e bia na ne hu so satan na putupu na ho na na say otimi ko hwe ne ho ayaresabrea e say health insurance etimi back it up. Na health insurance kra me sure say private institute nu so bebre nso wo health insurance ho. Private dey no insurance ni na e koso kama nti ade na bibia abataban abanya die bia no na nansu e wo ho abanya die bia no there's an issue. Oh, health insurance here can ho asemi make I way back Vodafone ba foforo we dey sorry to use the word Vodafone me ko tom my fa e wo Vodafone acho be adam turn around 300 cedis so health insurance nko na da so health insurance nko na da Vodafone so na almost 40 plus bibia wo Ghana ha bia to bia tax da so bia health insurance da so duties uko duty na kwa yi uko habo ni those na kwa car wo habo ewo tema habo import duty uko import duty health insurance omo car dealers no omo testify health insurance da so no say utia duty be e bia 80k health insurance kwa da so be 10k inti we mu na like bibia wo Ghana ha bia no apart from say ya ankran ya renew ya tua na ya tua kakra 30 ni 20 ni na sefo ya ma me no manyi de M24 no mo manyi ni nkwala ni na so mo de no wo form because old age for ni nkwala ni na e wo form na ya wo middle age ho na ya de no wo soro inti ya ma me no ya miri wanum ni nkokora no ni nkwala no mo de wo form sense ka ya tua ni import duty ni tax bia taxation ya organ ha bia health insurance da so ni na echi na mustimi tinase esa ka che sika iso a evrem to be no sika ne de enso sika ne de omo jeje no eso pa na mom no se no make kani na abom na ni na timi ababedu the right person ho no watimi ascend the provider no no sweatimi I distribute drugs no eno ni asem no sika ne de omoji all right to sika ne de omoji free sources because sika duties even import duties ni me say bibia beto Ghana ha bia you tax bia health insurance da so me say me am to bia ko be asem me 10 years asem ni o health insurance me to Vodafone health insurance go 40 Ghana cedis na da so wow it we na no ni agigi sika we na say ye ba na ye say for the right source na buy no saka na ultimate distribute akọ the ono be providing road no so ultimate akọ back to the hospitals because hospitals ni omo e claims omo send mamu a mu na say mu hwem na bibia correct say mu timi tu omo ka wan tu ya ne ka hospital bi wa na de ne ka be so many months onu so onim no jai scheme ya answer no ba ko apply for scheme no 20 years and in sankai into onyai oda me free no kurekurem de obetimi atua no watua de ontimi nya no ne waka cho say na ebi ni ha on health insurance me Ghana ha de ba ko ha me Ghana ha ne say bia nipa ye say e bia ade ne 20 e bia pe 1 billion e wa de 20 no na say nya 1 billion na say bia nipa 10 e na etua na eka no ni achiche agusa nipa 10 na etua no so no ade ba ko Ghana ha no I say ECG say bia okay nipa ne 100 bia ya tago nipa be 1000 population be 1000 say bia 1000 end of the day nika ECG expect bia 1 billion say nipa 1000 ECG nya 1 billion om ho a na say nipa be 200 na etua regular customers om tua na ya working it ni na to om so that is what going on in Africa. Wow, that is what going on in Africa. They say amusi ya kakra ye tua kakra nipa kakra ye tua ye say musa ka sa we it is a 120%. And even 5% too, and 10%, and half of it too. Name a full percent 100. Yes, only 20 class are paid.
On pese adwuma ne yiye. Omo pese adwuma ne gina ne na. Oh, me see, opo omo ntum 500%. Omo fa kwa 1000%. De tia na beti. Algana yenti bida. See oh, and ye the way count, e be say ye the way count, and de dada yen, adanku dada, ye mo dada yen keke. Omo po omo ntum 200%. Still that ye be kwa na be kwa. Right. But me the me ya say, you see anu so hospital there, you see hospital no. Most of the hospitals in omo for day omo no digital. E say hospital it digital no so no still dey go your computer so be say to ya na. Anu so ya sam foforo pa. Because me ba me 1 minute. Because digital say me now for bebre hospital there. Me now for bebre me no Hitman hospital me dey ko. Go first ka ko e ba ko yi folder, ba ko hwehwe shares ni mu na folder na hwehwe ma folder ko be ko na Enquires refa. But I say the nyame adom digital ba. It say for the doctor bia on iPad and so on the computers in anim. Inti ya networking. Nso nya ko OPD na ya di kan de agiwa yi. Na ne nti no so me just no so no ukwa. Asere be hwe digital no so no watua na. Asam foforo pa. Na that kojo ka bibi kojo de be sre na. Me sure say inpatient ni dey. Me sure say pom be da so dey. Dey head to short be cover. It's a new food. No, so uncover baby. Oh, have you no dey? I no dey be select kojo. Say inpatient ni dey. Me sure say inpatient ni pada ba ko da so dey. I no dey me sure say head to short be cover. Akova no so. Kojo. Kojo man ko dampa so. Say outpatient for your inpatient. Inpatient. Come on, better honey dey. Say no dey. Head to short be cover. No kure wo me say me no. Mini obi ni nko ma ne nkyere me so koda mpa so ma ne tua ma no aha ntimi nka ho but sure say no but to me me de me ho ye nhweso se me ko ye no folder pe ene para na ye ma na folder no me ba de aka ne de omo se me ko na bo folder na kokko yi ni your computer so say ma omo ma paper omo it paper dey ma na say ka utua oh na den you see na Ziggy can say me about national health insurance and you will live you ho no mo mutua and it is really true mandatory. Mandatory. I apply to imported goods. In addition to other standard import duties and taxes. So meaning say, your health insurance na ye can mandatory say, Uma moko fa nyama ni ade de ba omanmu. Ne ma pi na ho no ma yetua to wo so. Ekwa aban mu. Na me nim ba bia mo allocate that funds no. Eno na me ntia no. Ekuguo no. Enti it means say enu nti no ma ne bo no call for nti wukọ Ghana Revenue Authority ho no ma the ladder charges are ekọ national health insurance levy ekọ ewo ho no enti if say yetumi nya sika kakra nkra ho no na ade na mo betum aka ho a fine say mo tum di a ene ayam pese be kwa yare sabia ka se de sika aka ne nti no onkotua ne ka I mean do be ha adwen senior media tum no mutum ni mo nya adwen because tum no mutum no nya any positive results bia right tani e dey da to dey enquete for yo atie for so babam kan kata se Lumba super na chairman water 39 minutes after 8 a.m. here jumadi edidi Anidaso Wɔhɔ Obia 0593406565 0534050199 Maje ya no wafa me ba che for say na da kwa ya dam do bro na ma minti wa no pay ya da ma sepa ne abrebia de mo ya bo aman Ghana de bia ya na e ka se aman Ghana mpenifo na mo nwi ye ho insurance ya e wo Ghana he bie ni ho aye adwuma card ye adwuma wa wo dia se bia wo ni company bi aye insurance se wo yare a omo so wase na enye adwuma se bia wo hu bibi free mu a mo so wase enye adwuma e na hospital de no so enye adwuma me ankasa me ma nyare anko hospital kan na minim me ko na me insurance me renew said there offer air can say o renew all the time no me renew me there time soon say me yare me call hospital na ewu hey ana always be my renew me call we almost say 1 month time et me call that hobo so me na me to me bia me wie am de me brel ma me sa call na say 2 months ni me call ye enu ye no me to me bibia me to say ukotwu moja akọ lab obeto ukoye scan obeto me wie bibia no adura wo say ye de mame a ne boarding a ebesa me yare me koto omo tro adrum yensa me koto ni na abonte a ne boarding right me wie ye de me bill mame a bill na me sunhu bi twa ho kwan say ada insurance ne nya dwuma na me koda me enya she ma teme da sa papa good morning Hitman uti ate 10 seconds yanko right I mean sham no eduma pa mo ye na men ka mo ho da bia me ka se mo dwen ya ho chen
yɛn mpanyinfoɔ a wɔn di anim because nneɛma pa a de bi ayɛ amodeba health insurance na ɛbɛboa temamifoɔ no mpanyinfoɔ mpɛmua nso wɔn yale a na mo di minka mo kɔ hospital bi kura no enye Ghana ha na mo afu plane a enye mo bɔtɔ miska nti ade abɛboa temamifoɔ na ɛsɛ yɛ mpanyinfoɔ yɛ man no de nti na yɛ ɔmo nyɛ man yɛ nso nyaa ne yɛte ha mo yɛ kan ya no obi di mpanyinfoɔ yɛ chi a de yɛ na abɛboa temamifoɔ no ɔbɛka bi ama temamifoɔ no daabi ɔbɛka ma ayi politician foɔ Hitman nyame nhyira mo ne nneɛma pa de bia no ya mo de blame nyame nka mo ho ne me da se papa good morning. Good morning, brother. Me ba che fro say. Diane Tommy o na no Friday se mo ke ta kra. 10 seconds yanko. So e bo ma ba so. Ejuma na mo bon die e Ghana for ye tie o ene mo tie ko ti na mo ye ejuma no. De bia ya meta. Mo program for Frank am me mi aya. Kenya sponsor. But Ghana for ye hu do ni o man no. Ye bo ma ba so why. Na health insurance no before they buy say emeboa Ghana e ba ne say na amanyofo we asesa no ama no ama e bata nti yenya benefit bia no healthcare dey e wo senka o man no mamu no obi enya bi me kai say 2005 me manyonko bi yire ye koye no operation 2 times me nyina because of man panic for the idea by benefit no because me nyanko no ni cafe e ba ne say na no ama sa nti enhwe ni ye ti o ta cry to okromo ano nti awon ta nti e ba ne say no me sorry o me say o man ni sika to me da se anopay good morning morning bra kobra me pa che fro say e fro no akua me kasa feel about akua ma minti wanopay bra kobra na pay die me so me how health insurance no one yam president or mampenin kufo time no na ye aduma na ndende die enye aduma me di big hospital parempo ya mama ya trauma me se menko brainstorm yenu na ya trem se menko mekwa na mka se doctor se menfa sitemra na obema mebru almost said that been a miss call doctor no one am could be sana then obi a missing me tia me ya almost toss me or catch me praying say a drone in say be new hole a biwo na mikiteska menya nam catch and say mikiteska na visa insurance and then one a bewu a mesan renew tina me de buy me few hospital wa me buy anam the best share balling man renew my hammer want to see as a me who say me yale me call hospital na me kwa kutua right but that's it good morning Brakwa me ba chokwa no pe wapom te say ma minti o Brakwa me hu yo Brakwa me sire bisawo o mampanyin kofo health insurance no or the magicians be buy steady then time or no edit health insurance buy na magicians be wo ha na mo conjure magic Emma health insurance be etimi ye adwuma na menjindi se bibi sa wo enti die ne baaye ena di apomdi echi ba wo say whatever they call it echi ba atwa jeje musa record na your best campaign for no ho tell ya na some be ni me brothers mo kano taxes wo kwa set health insurance enko enti say o mo hunu sebi o mo hunu say 100% and 20% abro so but 120% no ade nti na 120% no omo hwe e ba ne sen e na o mampani kofo aben so na etimi ya adwuma effectively na entimi this deep down to the courses enunti ama health insurance na akwa jeje mu mate kwabu medase and sika here titahwini munwi mate medase kwabu medase good morning DJ Hitman me pa chon hwanie mama ni ya serebo twema jalasto mama nti wano pay nyina me kasa nyankopon siramu e bi DLFM 106.9 die ye nyampo kroma no kwa dia ba akopɛ eno na mukuzuka mimi ndi self insurance na adwuma o enye adwuma DJ Hitman na me yare 2024 eme ye ko hospital
hospital e call ye health insurance ye adwuma ye wie ye no ka ye boy no sanka health insurance ni o ku anka ye intimi me de meto ye nkofo pa say impanyifo ni bi no mu gi omuye fun ni omu girlfriends ho e no mo busuafo o mu nye ya ho and one of me offer to take care say it must be done, it should be done well. It's not from me brought for last na me jam one pay. Let's pay you follow. Pass on money and not see some young year my near what say I do. Yeah, that's it. Someone's word to me, a friend, Mama. Good morning. Good morning. Maybe I just saying. John question from Tema alias Aputo. 10 seconds, Yanko. Nyamesha monedi mapamo di bade bia. Master health insurance no enye juma no ni reason why no e cause sa no. Say ehwe be bi ye Ghana won. Penyifo no ye ma omu kwan ye mo bedi anim. Omu discard dada akofo no mo di ebe ye say ye ma Obia wo tima e ma Ghana. Say nyali desa mo we tima ma Ghana no ahụ. Di bia be koso yi. Me di tema isi example. Master je ble wo tema pa so na ye tema yi sit and fire this. But nyini ba ho no no master. O customer we MDC say John Kwashi hold on yeah can health insurance once a man pay me customer me pacho me katini me pacho yeah temo yeah woman no hu ble ba edimo di e wo ho no so here me that say good morning me ba Jeff say FM Grace na shaman Grace ma minti wa no pay and pay yes yamia modem mama papa in the topic amudi abedi eburu topic amudi bebia because apomdin ade ehun hian kasa Hitman also unya wodi a untumi nsore memete na fidie yisu me makura amodin hian sin bibia na yesre bisa se apart from kufo fisu amam penifo mu be na infaso be na timemfo nyanya fi omu ba omu se omu be sumye na emu omu afi omu be gitumi ni wi mama na ye mom ye sum omu eni na ma aba ni se yo eni na ma aba ni se kufo ba ye na ye adwuma pepepepepepe adan na omu onu fi so omu aba no omu nye ne saa nti yesese mo betu sa free health insurance penifo no ewa mo honom mama betu nyamemu akire ye na yate asiye ye dem yeah so yeah that's it and I pay 49 minutes after 8 a.m. here Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Good morning. Me pa che fro say Mpacho sister Adwa grandson. Sister Adwa na pay Ziggy wa ha. Ya mo nyina. Ojo so papa. Me so me de ne say eye Ghana ha penimfo no. What did that Ghana for adwumo no odi nya vote. Say insurance. En kwhye we yale na conductor amani a wo mo kura insurance ni bia wo hwe won tem ema wo nduru papa ema wo befi ne na meka ne ko bi pa ne conductor ni bi ankasa so wo kura insurance ana kanka say insurance ewu ema wako insurance na ewu mi se mo de mo hwe me na menko wo be hwe wa ma wo nduru wa ma wo say ko na kokoto duru wa bonten aya nduru na wo ho na ndi won tumi mfa mayen wo se enkoba nti won hwe sa ade ni ye papa na ban empenimfo no wo dada ya adwen na wo di nya vote wo yen ho Sister Adwa ya da say good morning. Yeah, good morning. Offer your invitation. Offer ma minti wa no pay. Yeah, madam say ne di kan La Palm Beach kwana na me kan so wa ye ma adem ya da nyankopon ase so kan wa ha insurance no me renew no na me call hospital na me ko check up bi kakraka bi ja to mu be wa mate me ko won se me tua ska so me ni mu yo o be je ska ti bi sa me ko me fa have insurance yi bi am ko ma ko tua ska na ma hwe mo na me ko me da masi right offer yeah so yeah that's it. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much sante. Yes, sir. Gideon ana pay mami too. You mndasipa. Me srama kan se we se bia ni aban embetu na numutu se health insurance no wetwam eni obi ana say so dogana edogana de share dia ya Ghana card no omo se banye ni wie ni hu Ghana ni ankasa nanka health insurance sikan onye ni momo enma obi a oye Ghana ni kakra
Toso nafa ko tane ngeze evren. Toso nafa ko ayaresabia. Echen say aban betime sika kese de ahye health insurance scheme emu. So the sense kan hye mu a health insurance no. Ghana ni a wakoyaresabia wanya sanfa so e wo health insurance no. Right. It is sabia aban tenyi no. No onye no mombo ento obi ade ni hu no say I said, health insurance in any will be you. It can be a question, baby, and will be a cocody. Mate, or the two son kakra. Right. Emma Adishi. Gideon very much, Santana pay ya that's a papa. Good morning. Yeah, Hitman. Good morning. Me ba Jeff Ross saying. Crossing Yano. Mammy to one pay. Maybe I'm a Ghanaian who point share you from one on you. Amen. Topic of model. Amen. Namiso, Namini, the health insurance. Okay, I buy it with the renew a price now. You do renew it. So I'm going to pick them. Come over here. You don't quite so bad. You know how to now, for senior use insurance and men wound the water to the time of hospital and I go renew. About a venue is going another ship. Right. The Martin, that's a papa pada also a 2 month friend to pay. That's what in chair. It's Abba. Good morning. Good morning, Me ba Jeff Ross saying. If American Cassation fee. Mammy to one pay. And it's a member of my property or the Brunei, Yamishano, that you will be a member of more than a quatency. Amen. They be a more the topic for Fulba. Yankopon, H. Amen. Mama, what they need to Mother Borgana mine. It's a mere de beer working. Also, blah. Ghana Fumpin from a year motte. Omote the same. Omotepa. Omutu quay a common on it. Omokoba, the Passay Ghana is salmon on it. The Passay Ghana is salmon on it. The brain, the Ghana best son. The hospital Tuesday. You could chase Kanu Kolibu. Can you coach a buyer in the Belgian hospital? Blah, you bet Tuesday. Doctor catches a young next year. And son, you baby will doctor now outside department of hormone. 3 months. Nippani Yalu for 3 months. Ah, blah. I mean, some way. Right. Yeah, that's a papa passer on swear to me, afraid. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Ross saying. I refer question when Casavi watch. Kwesi Mammy to one pay. Insurance no was some mother van there. My dear papa. The hospital be 2 weeks. Then started a credit mitiaka. Me quella mitiaka. It do some called mitiaka. As a movie can be some insurance in the first two. It will be that insurance again a cover our hospital a boamia. I want to mammy answer me. Be only a message in a mammy phone. So Scabia material, I'm and do me phone. So when person about hospital in my body, I said, yeah. A higher quaho. Mate, me that's it. Insurance in the Montamas and Pa, no more queen. Right. Me that's a sound swear to me, a friend. Pay 106.9. Good morning. Good morning, back on Pacho. Good morning. Me Pacho for saying. Me Pacho Grace, Dakuman. Grace, Mammy to one pay. Me Pacho, Dakuman, and Pacho, Mediame Pacho. Where me personal question, I send here. Mrs. Tababoy say, I am main friend and me bisa, Emmanuel. Me Pacho and for insurance, and Pacho met me. Me Pacho meet you. That's a right insure. I go me Pacho be brave, say, Abofra equal school. Na form 3 as I say old school honum 6 o'clock na baby a nkwala no omo kwan ewa ewa ene sisi anso no e kwan so ayehu e bi obi ni mi say odu honum a obi betimi atake no ageniska ewo ne ho ne ade na be say 6 ne crown ponu na mingi ndi teachers no crown po bebe na wo school honum na kwa na akra be school be say 6:30 na onya number isa esa so wo form training ni nsi omo begwa nkwala no a o menya record fine me say na e wo honum be say me say emre mu na aban mu nunu akola du school be say 4 o'clock ana na baby ko owo na nsi so unu bi na 8 o be ye adwuma na udu school be say 6:30 a what wo form 3 o san komo we ye bedi san komo no why until no number will free after Jumedi no friend of ye 2 more. Why? Me that's papa. Good morning. Good morning, Hitman. Asante man in the medical center. Mami ti one pay asante. En ka yene bonus health insurance do require ye boni. Obia obi anke ye.
na mo ukọ abanyare sabia me ye adwuma o hospital na ukọ abanyare sabia na wo bo se wo health insurance ko no mo bu afu because on train ho hwe oyi nti no o yare a obeye obiara biala because o nya tips ni me bi o ba bi nti o hu se o health insurance kwa ne wa jalai nti health insurance de nkeye na mbom wo de ko ayare sabia yen sheda ntre ho ede enhwe oyi asante me da say good morning. Good morning, Hitman. Wabaya ejewa magi. Edini di obo na me wo scare say me talk kusuya ma edini. Anti magase scare ya chedodo ana. Sharp. Ska baba. Yo, me da say. Health insurance ya mo ka ho asem. Enka health insurance ndi o mampani kufuo ye yesa ne ebeboa Ghana eyetimamufo. Sani ebe ya yarehwe a ye bekọ no ibenya ayarehwe papa na ye de abo ye ho bra health insurance ne ka ho a na wokọ a enka boa na wokọ fa ne se wunnim na wo yare na wokọ ye bisa health insurance wo simini bia ho na wo de ka 200 Ghana ayesa consultation fee ne ebuku no ato ansa ne ahyewa ma watua enti nka health insurance ndi ye na ne ye na ye no a esen ka won ye ne yie ne timebua no won nya ne saa o se sika ne nyina kwa na kogu mpanifo ne botomo no ho di enjoy enti health insurance emwati mamfo ne sese o sane same kan no kwa para ena cover afenu aka ne nyina nkova de aka no beto enti no nwa ye ne say consultation ne yaje wom de aka ye de ama para enti ko enti say ya mo pe ntumu ese mo pesa mo tumu 120% no enye wuwu na nipa bewu ye kita bi mpo ye hunu ye ho ano ni ye nkita bi enti o my Ghana de ye mobo papa ansa na ye bedru developing country ya won develop yi na ya pre papa empanifo na mfa hyehyɛ pa ngukwa mu ma yen yo da biara won ye die no won pre wo de ko health insurance ko won ye adwuma no bia de di pete won o my Ghana ye bre na won so a ma menka ba konkan individuals na bia private hospital no won so wo de kwa eno so saa parana no de be ma enu aka nyina wo beto won so kan no won bobi gum etina ma ban ne boka na ban ne yes say de mani ada ho no yes na ni ada ho na wo hwemu free tani emu muka na mfaso no say no okwa health insurance no para ne yi bia ma na akọ mate oni nyame ya djuma ate magi nyankopon enka won so ho anope good morning what too bad we do a very final call anope na fe no zigibi ne same kwadwobi same bi so ahwe na ya wrap it up anope all the bees no zigibi same bi omnyina so we do a very final call anope ya wrap it up good morning mini mo ke ya da me patcho ye ho ye pa na wo so Jada do Ghana for in Ayada. Opening Asempa na Wakofa Bay. Health insurance. Say the Amina American. Me, Makoyebu Ama Samai. You health insurance. Me health insurance no Ama Samai. And I am medical Ama Samai hospital. A card now, you did not card the kitchen now, the more and I hospital to be out the alcohol food. You give me 70 CDs. And I'm going to run health insurance also, but a program are there no on to me. And you're better than you clear health insurance. You call yes, you hear me. What's your trade? A drone, one call our computers in a Mikwan will you drone, mammy. And that's me for we. But what trim 3 knock on the price. And I'm here. It health insurance in Ankasano. Because so when you have to repair and have way and say that you cross in there, what health insurance in there. Well, opening my minister at some could be said, the other man will be said, a way now, opening. So this could be a say the Panya. No, correct. Now, what could me now? We are shown. Find a hotel from that, mammy.
One day, baby. Because I buy out to the about 1 month. I got mammy. Right, but pharmacy. That's it. Nyankopon anka won so ho yentumi emfa course ni bi ma ha na na pay ye de besi asraka se enkoma Lumba in super natural mineral water sene abre na abre nyina no wokoye mboa na fe won so tiefo a wa wutie no mo so frɛ na wo de wadwen kyerɛ e de aba ebra so e wo se yekɔ mzigi bi yekɔ DJ Hitman tiefo die meti om so ma sorry o maka sapa na me ma me ba ko bi ɔse ne brɔfo aka na wada dakam anu akoyi aba anu akoyi aba when it must be done it must be done well kasunte brɔfo but media me say me gusu nyomo nya adwen so mbetum because sikana health insurance no bibia wo Ghana have bia health insurance da so me say taxation dey cost na import duty o to ade 1 cedi credit da so intime sroma ani dem a Says cannot make sure say omo jiji na the right place. Na enchika ni nyugu enyu fan chen dodo. Uko yika be 80,000. Na say health insurance ko da so be 10k ya. 10k crowd say ayi ya na renew kra nipa hina 10k e be do 10k. Nti asere omo mfa bibi from ra. Omo make sure say cannot be ji. No mo nya the man ko the right place. Na me sorry so die say wa hwa. Ma me ncha me nua ba bi. Unsa me bro nya birthday eba. Inti Mrs. Tebi ono beji jegu mi so your friend sister Hawa inti Maya Smith our Maya Originals all the way awushi Bayard Waterworks awushi Waterworks inti bi chiano we biem na bano yidia o jijiguma o baji jegu mi so my birthday no be hu se mi hu afa na se da kese kuma my sister wati ana me nua baba ku dim birthday to maru be bo ame mami ness ni ho afa awade ma mo we Facebook me nua ba no awade me cousin ni ho afa ye fa no me ye efiofo ni na fa no ma me kwa na ye na efre no ba ni dian kasa e di Patricia the graft aka ono ana ni nua be ma di 2 days ago di ni birthday no di Patricia okwa adwuma mo ye nurse ni takrade no wo Bethel Methodist Medical Center wo takrade tadi nti wo nurse ni papa no Patricia tio nti be man happy birthday nti Patricia baby Obia no ya me kan ho nurse na nim te wo de wo yi ba wo pane kama wo ni health insurance ko be hwe nti DJ Hitman me da wase once again me ncha me nua ba eye Maya Original CEO Hawa Smith me chiao yo me da se so yo me da se kwalo yankoi black bra me na se yemfa nchene na se me yetifo no ne yanka se yankopon hira wo mo and the yebetumi aka ne se yebesere Ghana mampani na ni so ade hu ne se o man no hye ne foforo enti na o se research agenda no o ma bi nko and you research health insurance no so o ma ebi nko ye na pomuden aso ye ho no fi se o ma no se ya pomuden ebesi ya Ghana ebetumi aye adwuma mi anya sika gu ibotum ti o mo na ho moden na on mo moden afuna ne ni akire right na on kate ne bi e ko mampanifo ne bi na on fa nko guram na ordinary Ghanaian so munya ni pani e wo ne sebe sika na e ba na o munya no yen ne ye de ma wo mu enye wo mo adwuma so sika yen fifire e na o mu die ye sere o mo pam na me so no yemfa woda edidi so ma mebusuafo na we didi kan na e kwode ma me bi na mami bi o watakwa bompi so no takwa aboso kafra mami bi watakwa aboso na aka no ye adwuma e wo takwa bompi so community mining ba asat na one de o ye adwuma e wo takwa aboso na wanso na wote nti happy birthday goes to you mami bi a wo takwa aboso na tonton ne wo ya mishira opi wadanfo ba ko a onsi ufom kro no so wo takwa bompi so ne den e de abobru ni na abebro ni se yanka nche so pewa sempa titwede yampo yankopon ko nhira so a o menhire mu nya den adepa ene yedi bi yankopon ahyehya ma wo no emremu otamfo bi do ko gya suman bi yankopon pap anusum left and right o man nkwanfie mu den ene yedi ene emre osanbremu so happy birthday goes to you mami B of takwa aboso aka na wo ye adwuma wo bompi su community man ne make say dia boss na wote ho a na wo ye adwuma odanfo abebro ni a wo takwa bompi so no se yemfa wo daso nkuwi emfa emam na dedi hobie no ekọ etiama me wo fa sa ni den e de Starboy na Starboy edweso eye donyina ene gogo edweso donyina ho ene gogo na ena mu senior oton credit fair sentiment mu Samuel Folibo aten no se na danfo pa
ene Starboy tene Starboy nya minhira wa woda no nya ne sonko onhira o minhira ne musu kwantenten onfa nka ho no ma yidi mapaso emra brabum. So happy birthday once again to you Starboy of Ejeso Donyina we efri wadam for ne den ede Samuel Fori Boaten no se yemfa agudei emma wo na yenyina mu okuma se ho ana onim say sports presenter ba kwa wagidin yi power man ganam the den ede Presido Sports Presido ono Ash FM eno ewo kumase na ne birthday the senior man enkopon hira opi awoda no onye osono ko enim say world cup na e basko no de okubi enti mamadi ankasem na Ghana team no nkobom homodi enti ne e ya woda sonko de mawo enkopon ma nim de abebo Ghana yen football ne ma kwankan e de ma so happy birthday goes to you Sports Presido we adwuma wo Ash FM I wo kumase wa down for BB no say yemfa birthday we info ya minhira no ma nkwatenten ene yedie emra wa brabo no mo na there be aka ba ko ene yede so kura eno no ekodi ama enimfo efua usa opoku enimfo efua usa opoku no o manso antoa kurum na we firi na wofo na ne maamia ne den ede community ono ne ye oye community police officer oye police ni ne den di Joanna na owo manso nkwanta district ho ene wo ye adwuma enti mo fa ase ba keto a wodin ede enimfo efua usa opoku a wo manso antoa kurum anwofe ya minhira wo na omo nyini meye panimpa oman Ghana mu ebedum pempensuo bi no ye panimpa ombenya nimdia ya kanifo pa beso omanya yakopon fa sa nimdia no mo omo ho ban otamfo ye beso do bia no yakopon ani sa otamfo ne nko na omo yedie ene puntum no abrabom. So happy birthday go to you enimfo efua usa opoku a wo manso antoa kurum we efri wa wo maame o ye community police officer ne dende Joanna sister Joanna owo manso nkwanta district ho no ye adwuma ya minhira no awoda no onye ne sonko kra right kojo aziki so ka bibi quick one DJ Hitman ebra na meguso kasa na modern graphics oso we biem why are they so o da masa so de bia no tie yen tie na yen chia kakra right modern anope DJ Ziggy bi chiao right kojo when so ya yisia wade nyina de aba no pay Rose Gold and I do we aba no pay Rose Gold say was here ye nena nani mpon ene da for me Rose Gold semen country titu kwadio samebi oseme ma wasonte sen nana mpon opening somewhere otin minta okay eda form opening somewhere otin minta eda form anti Rose Gold so Mario there yenia Rose Gold say kutu say papa me penasem ye in fact obi wa hofama ene yina yenim emre papa eto form obafia ha no mo en wo hwe no komodie ye papa 1 week no be gire mu ami o mbo adwuma woni ye maame kokofu sewa ya mi nhire mo pa ntie ne say Rose Gold na chia paya nya do betumi apam ye menumi no betumi akopam na ye tumi akoyi di ato neni nti we di e besere Ghana for ye ne enu ba Rose Gold yankopon onkoso anso na kumam na ommo no ho ba mai nti no kwadio Anidaso no so opening somewhere otiminta Rose Gold 93 years nena nani mpon you know baso bronya busumi on the 13th of December any daddy dey nishia nti yebeko ni nyina say ayi akoye nkoja nti Rose Gold say kutu say bam ekoso wen fa edwetria na edwetria bomre edrana bomre edwetria bomre edra ho ba binim so also edra ya eto asoda kominim se bomre ho no ya ma me akwa don kokrum okay hona ayi ne bekoso nti Rose Gold say was here na year Anidaso mo bia team no was here year say na nani mpon openi somewhere otin minta ayi no ebaso nti yenyina yembrani yembeja we a special invitation what the aba nti yebeko kire ne say omwa no ho na ka che no TNT ye ne anka so ready ka che ne say Rose Gold na o dey hear there Rose Gold no kure wo ni say ye no modern bo a wo bo ye papa ote ase ofiri mu nyina modern bo a wo bo e de bo aye no e ko nkane nti we de wa wofa ye beba be prepare kire mu nsuro ye beba already ne ye ba kuma se dada nti ye ba ye de beto aso ye firi ho an ye ginam because Sunday ni nyina ne say be ye na asesom ne ade nti nsuro kire ye beba Hitman woni bi ade osi ade ayo kasa so beba ye beko okase ono mu unity o ma mu unity so kasa beba Rose Gold uni how ye beba wa ko prepare kire kama mate
Yeti, yeah, that's a papa. And finally, happy birthday, and come out Angela Echampon, and then your birthday, happy birthday, and come out Angela Echampon. It's your birthday today. Enjoy your day to the full as well. Thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, and come out the Washisha Jumedi in Shaba, Quadro Samibi, Ziggy B. Eba Jumedi so and a DJ Mario and your social media. And so you're from a Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs. Free, oh, baby, I'm ready. It's in the